de meu pai ele é coia, oi, amene, kakukulai. Usul pesele, ai siba oi, amene. Pai o pai ele é coia, oi. Alanga pai oi, ele kiwa lo sitsi. My soul does magnify the Lord. Amene. Pai ele é coia ele coia. Praise His name. Even death could not hold Him captive. Even in the grave, He is Lord. Churches sing, my soul does magnify the Lord, and my spirit praise His name. this even death could not hold Him captive. Even in the grave. My soul does magnify the Lord. Praise the Lord for what He has done for me. Church, let's run, Feel like running, skipping, say, praise the Lord for what He has done for set me. my He has spirit, set my spirit free. Running, skipping, hallelujah. praise the Lord for what He has done for me. I feel Feel like running, like praise the Lord for what He has done for me. set my He has spirit, set my spirit free. hallelujah. Running, skipping, praise the Lord for what He has done for me. Run, Feel like running, hallelujah. skipping, praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like running, skipping. Se formato feel everlasting praise. Ya male pesele na I feel like running, skipping, and praise the Lord for what He has done for me. Iyo. He has set my spirit free. Iyo. Free like a dove. Free like an eagle. Ya, o pese fa malo si awinai, o pese fa fo mai ai le fia yanti oi pe fa pe o le woko kikia pule sa oloko le fidi marki ampo. Ia male ali o le ngi lalo langi. Ai e to fa longo loi le pese le nei wa to usuina ele au foi pese le everlasting praise. Ai vai lau koe kulunga, ai vai lau to tau fi for my stop. And let me tell you what the Lord has done for me. And I feel like running, skipping, ioi, mavi ia le atua, me uma. Ia, ole langona le na, ole nei fiafi na ua se furu ma le ono minuti o te nei le tūlatu. E wha, i le aso tofi le nei aso lo na valu o le nei masina. Ole lewa ia ngofo ma whaakari le amakanga pokala me alea woso me maro fia mawhakua. So if you like running, I will go somewhere money. So excuse me, pe ako vai me wo mafutua whatever no tapena le wa. Ia o langona umai o le ne yaso. O langona fia o langona me fa mai o se o fia ina pese ia. Kala kusi. Ele fa pe fo I e fualo fia. Onga ua yengi manguia ua maua I le kingo, wai pe o tatou, e tele na wha ata o tatou fiafianga. E pe e wha atusa manono mailo tatou fiafia. Ona oni mea ua vaia e mata. Manguia. Nga vaia kua ua ke lere kupe le accounta vai, oh, iyo. Ia, via le li, avai sifa. Ai nga vaia kua ua le ia se mea ua wha le kongu ai haa mai le ro se po le me o kari meri ngia kua. Le ti ofa mai le toi ino yopu.
Ta mai se ngo sawa malele yo se mea. O ke koe foi malele yo se mea. Pa walo unga ka inga. O a uma mea o ke faia. Faia inga ia vi ia le li. Faia ina ia faa manu wina ai le suafa o Yehova. E vai o ia ka maloa. O le tangata ua mauti noa lona faa moe le nei lalo lang. Ia fatalofa. O folofa mfatu lima. Le nei vaenga o le fiafi. O pue masania i le atunu ia saufia lele le manu na itufiu na ua moe afusia le rupe na isala fai. Ia o aso fo i whapenei ia ma le nei vaenga o le afiafi. Ia ana le se noa le alofa o le tua. Ia e le mawhai o na tātou tu vai. Ia mai sila mai ia utau talatu. Ma tātou me musa mo tātou ale hitu mo whai poula i lumo o le atua. Kako ke leo koe whai poula whanupo. Ai ua tātou a leanga e peo le tala i tau tai. O le ngate i whale ua whale lepa o lātou sā. Ia ma tau te iai. Whaiva sā whita i tunga. Le rei fo yaso. Asolo na valu o le masina mua. O le rei tau sanga fau. Tau sanga lua se furu ma leono. O le tau au na le nei o le tamo le motu tele mai sa la fai a siata. Fia. E wha au le tau tua ma le o nanga. Logo puia li ilo tau pa ia malo tau ma malu. Ia o a fo ini mea sa tutupu. O mea o lo o wha au na tutupu. Ia manisi mea o le asa au ni tutupu. Mani mea e tau tutupu a le fia tutupu. Wha baloa tu ma wha whilo ia tu. Whio yo le tala le lei. O la ua lea te talo. Aua ne i muta le whalawa i le kate. Ia ma le sua au i le whangu. Le whaau unga ma mana le tua i o tō whaiva. E le whai ngofie. E upuia o tau ono le mori mau ia Yehova. E inosia o tau ono o tau mau ia Yesu Keriso. E itangia o tau pe au tau le whaia mana o ngori tangata ai tu urfina ngalo le tua. Ia e la lau uma o mea uma e tau ai ngaui ma tau ai au na le tua a le whaia le mea mana o ai le tangata lotu. Ia ona feato la ia lea. Ioi. O isi teimi ma tau te nau e tau te whaafia i le tangata. Ai o le whaafitaia ia i le tua. Ia ona e le o mawhaia ona tuua. O tau whaiva malo tau wala awina. Ioi. Mai o se tasi na te whaia nei whaiva. Whapei o Arona. Whapei o Mose. Whapei o Abrahamo. Ia, mai e a foi. Ia, perfecta o le whiangenga tuai. Apostolo o le whiangenga fau. O la ua ia lea te talo, ma la ufo i lea whaau lolo ma au, whioi o le tala le lei, ma le au whai ngā ruenga te tofia le tua, ia tu mau le whaau unga. Wha tu mauina i peo le lai ki peona. Ioi. Ia, awa nei, ma vae le suau i le whangu e peo upu le awhionga le tua. Ia, awa o tau wala awina, au fo i tau te popole i tangata. Awa whabaila apostolo Paulo a whaia wala awina o te whawhiwhi tangata e le o a ula o se au na le tua. E le i wala awina fo i la au e le tua. Whaafia i le whinga ngalo le tua. Whai le whinga ngalo le kua. Au ai ke popole pe a o ese malauru. E o mātou tu on tua lalo langa o mātou fo o tangata lotu o te mai tau fo i winga o tangata. Au ane i wha moe le tua lalo. Langa ye ngai ngisi fai fe au mga ngisi pia fa fe e ngisi o ainga mangisi o kangaka ye ka lengi me alofa o anga va ko akili na te ia la ia le o sa fa afile a mio pa ai musu e fa tonu fe fe au mar fa le tua ona ne te u te teva ole fa so lo tele lo ngana o fa metela ngana ngai ono lo fa ta lo fa ya ona le tua o kele fili fai fe au se vanga wo ka vai ku ngia mi nga se fai fe au e pi e laika ke fa mamaru ku lava e pi a mi o fa ka mai ki ma pi a mi o fo ile le fa la wa sa va tu le tu lo le a ia pa mai le apostolo Paulo e le ka kaula o nga ta ua o se tangata
au na le tua fa fina ngalo le tua ai e o la fa ka lo fa mala fa fe lo ai mala fa malo ia au na tu tofi ma au na fa wina le tua ele ma fa ya na o la lo ai au no ma sa fa malo si au ma sa u tu wala lo fa malo si au wina ai la ngele fa ngo fio tu fa fa te le ne yo na po wali li far ke le o lo ku fa penga be control le tangata ma ai ngai maua mea e iskanga ka fa pe o la ko e mo lunga fa kaulanga o la ko e fa se furua o la ko e fa ngar fa fe au o la toa ona mana na o la ia le e la unga pe na o fa fe au isi tangata ai awange i la unga mai ala ko yo langa lai fe o lai nga compromise nga kango lo le fa fe au compromise le upu le tu wala unga e fua e malie le mana o le tangata ar fe si o e sila fia u fa mali inga le finga ngalo le tua la na o fa maro si lango le foi la ko sa valia ngi kausanga ia or kausanga fo i ole or kauka fiofi e musu nei keva musu ngi ke wo ese oro lo ku se si mea so what we gonna tell e me tuti e me woli e fu au mai fo yo mai e o aku isi ai au mai isi ai one thing wo o loa for sure e ke fai a loa le ami o tonu male ale atua mai fa fi inga e o ese aku fa pe o wo ko kele wo ese ai au mai la ele atua le replacement e tapu a fai ngau ese aku ko fa e ke ia wa vai ku ngo mai le si ainga ko avat o le runga ri mar fa ngau ko avat ko se fulu fa kasi ia e fa benga mea o lai te faia i le anga sa o le anga si la fia le akua ua ke vale anga e le onga o se fa ali i fo i le ase siku ai e le fia fa longo i le upumoni o go winga ele i ready de nga ele i ready yo ia o le fa so a matanga o tato proklami ono o le o te fa malo mo fa talo fa tu fio yo le tala le malo fo le fa tu le nga le atua e fo le taimi e lu i tawi nai o to tato fo tanga talo lotu so le au fo ngio ka ko fa pe o fo fe a wadi yo ngi angetu langa e o ka ko fu i tau ola le manatu na fa le tangata le ma fo fa pe o ka ko e kele fa fika uri ar fa fi au e ko e le ngi o fa fika uri o ka e fu se kele o fa fika uri o lo i tau nai fe o yo le tala le ya me se fo fa le tua ma fana io e fo yo la tau fa fita uri ya o ka ko la amu ia tato a tupu fa fita uri la e mafainga ko ka mo e ka ko fe au e mai le fa ma fanga fa le nga ma fa ma rusi au fa le nga a vesili ai ako kupula fa fika uli ngai ka ko fe au o fe au le a ka mo e ai so amu ya ta do o le mo wala va no ta to te ai o lato ya e ka ke le lo aku nga o fe ka ngisi ko ko ngore poku ta tu pe a o ina luka le savalinga malu i tauina le savalinga nai fa fe ngai nga mana yo la tu falitu wale ya ngisi kalango ya vai e riba fa nga suru me se fe au ko fa pe mai tu lo so songi mai le i ma fatia nga fa lo tu i fali ai ta tu tele o lo atu ai o to yo ai to no le potu to li ma feta ngisi ya re ka ke va ka ko le lo fo malu io ko pe ka ko ku la u ku ka ko fa fika uri la yo fa tu ai fo ele ya se si a ole nganga ya e ma fu ano fi te fa so tu ala lo fa pe no le wata to sa va vali le amtango ni te usanga fo o le tato nga luenga e fai fatasi o le tato nga luenga fe fatasi mai upo isi tangata mamai a e fia savali vave savali na oe ai a e fia savali mamao savali totele if you want to walk fast
walk alone. If you want to walk far, walk together. Ia ke roi si so ka ko e fia manga nga o fengi milinga ia vavi le ai. La nga o tala fionga le tua upo le tua fa mai ai ma ona e ma maole ala. E o nga kasia e ona tasia fa to fa la inga fa filosofia. Ia i vaenga ia me se foi o lai lango foi ia le afionga le tua ai aku mai le ngangu fo me mo afetalinga le tunu o le ngalu lui fatasi po le pulu lima fatasi e mama ai se venga vai la ka ko ye fa ai po fa kasime ia va ai matua se kueli pa lengi fa ka fa ku sa e makangor ka ku tau sa ko fo fa jalo fatu ia i wo mapa nga mai o ila tau ua taua o ainga o le tatou proklame. Tau ta ia e loyal fans. Ia ese mai ala kou e part-time i runga o le tatou proklame. Ia. Wa ia le au part-time mas o le tatou proklame. Kama fo ia e o mai when they feel like e suit mo la tau ia tatou mata upu. Ia ai fo ila to e fa longo mai lo e fa le o kanga ka o ka ko war ka ko wa fenga ngale inga io ai fo itanga tanga le o mai ai le fia le topic la ai ma pi ka u la ve ai pe a kensi me ala lo ke foi te ia le o fa ka ma ke ia wa ai a fa longo mai lo e mata u voi le wa va do matua susunu pa wa ile si o so tanga ai va ai la ia le mai moa se le ko wola le e ka umai nga o ngai ko nga ka ko enfermero sisilaki dalo fa malo o folo fatu so ngal fa fenga inga ya pastor mo ma Sharon mange fa inga ina Victorville malo atu ma fa dalo fatu me se fo yo fa fenga inga ya pesa leli ya malfritu ya meti ya poletinanga ya me se foi ya opeta maleta me fritua la uru opeta me fritua ina i Karen Grove i California i Anaheim atalo fatu malor soi fo manuia malo foi le langi mama ya me to tele ona ya wo foi fe au kala ngoi foi fe au longo winga la via i kalesia ia e fakasa me kokisi Pentecoso ia asofitu ole mo Yova mas ia iska ko papakiso isi a ekalesia cristiano ai o fapeatu fatalo fatu i ate auto o le tu ainga sa o le afoi le fionga ya patele ake kopo ia lo no winga o tala noa anga i le ekalesia katoliko Roma au tato yaila i le ekalesia katoliko Roma so watuana yata ia misa wa ngalo yata unu va visenda tu pe va via elau fa emonga engailunga fatalo fatu i tapusa patele felela ia me so soani ti akono ia me se foi la aki kopo ole wingola utala no va vai tunga ole fai misa maiole new year ia le fionga le aki kopo i California la nana ia ono wase e ale fa soana na fima le fionga le parmia ai no ma fo va tuela u fa malo ele ina yata ia o to atu ilunga ia o ata o maua solo ilunga ia ka ko felengi to fine ya sia ia me se fo na yonalo male lato wata me se usa John Mesaki my brother ioi twin brother from another mother ia me se fo yo auto o vai to fo yo o feilo ai mai fo i ma se uso ia masoi ia masiona foi faletua ia jelole tau fai misa e vatu lunga ia nisia taia
ya le sa amu ya utou sa mo lava no to te fai mesa ai mo fai sounding o le New Year ma le fionga le Akip Kupo ia mo sese Vitolio ina i California ya vi ia le alofa ma le anga le lei o le tua ia wa mo foi lo to taimi le ja uso ia masoia me se fo ia o le fatu mafa ia manisi ia le fionga foi ia tama patele ia manisi o to me se fo ia tau pou ia o le taimi o le taulanga foi lea la foi le kaunga ka koriko ka ko la foi taunga o le tatou taulanga kaulanga le avei le fai le tau pou mo le aiuli le manaia esa o taulanga taunga na tatou so so ni mai tatou ekalisia katoliko ia I think o le taulanga le taunga o le vaenga na ia na ia nei tau pou po tau sala foi le fanau ia ia langa le leo le tua fa tai wa mau fo ile ava no I think on the first time le talu na pale mai ia nga tai le so ya tile pa fa tai sua masiana masi o fo au le tina ya soli o ka si ngai kinga ese le fa mangu o lo taloto pe ata malanga tu ioi o te o foi le lalva sol le lava tatali e soli o wingo le ni tamo tu o bisi io kamo tu le epa ya o la ku America go fora kala kama isi malanga ko e ma ku se ofinge America o le taulanga there you go o le taulanga ai yo wa tu le epa ele kakoriko e to telefoni si ai na o ma to fori ka mai to tele e fa manu lo tu ingiso ka ko ia ke uka ko friends or whatever to what le mali no walwa na solo mai ata ia ta na share solo mai le to tele ai le o ye ni ata tele ho ile no ia ta ita te voko fa bia fa me fa pi ko yo asiaka le a fa yala o yengo ngisi ko waka ka pu e mala ke ko pu ia fetango fi send mai le tato a page le to te ia le la fa ya misa mo po kala meta ya o mal lava ya so e va tulunga anyway sto fa la talai awal songa ya tele pa fa taisu ole o sa soang sa onga ngale por ko finga era ngari se fe me so me di misari o nga bore vanga e loku tanga ta foi le fa ka sale alu ma fa ngaru fa la unga ile si aw soangi I think that's the one yeah okay ka uloi o i America e California ia la tu fa mo tu to finea ana ma siona a to luasi to tonga ya Tom ai vilia ku lo mala kamo o stui la le stui America la le stui Samoa le papa stui ma anko stui la le wa anko Sam America ai vili mai lo mala kamo o anko stui ya ku le ma chodi alen lo fa ga sa le ka lo ku ru ke alu o le ke ya peitai lo fa si umio le process o le va wa ku ye ko wa to nu la sa o meli lo se uso madie so tu e fa wa ule ai langa wa ya ku fa fo ai si ka fe lo ai pe mai tole le ile va le fi ai ku mo ka ma lo bo la se pu o kalo la wi a pu a va tu fa fo tu o moa o la le mea e la o kur fo widi ma wa lungar ko inga nga ka banga ko ki aka ku la nga fa ye ke pe ai lungar fo widi ka mano va tole wa ge fo bai ai chal e o kwa sa o mai o mesa le sa lue e aso sa pe nga la ungar ko inga o fa yetu o fa actually manga ya sa o mai ia madua i fa ko ia la foi ai foi male na fi ia le ka ko le fa ingo o ku penga mo le na wa of Sosoni thank you liu sione sky liu sione thank you very much of Sosoni ia mod fatua ya sodi ya fa tele la fo ile avanoa o tau fai mesa i male afionga ile Akip Kupo amu ia foi o tau
ia o le faamālō lenā ma le faafeiloaʻi mo outou uma tama fanau so ua fe akua ai tatou teleʻi o le malōloga ma faafeiloaʻi le o le suga e Godfather se ua fe atu au te faamālō ma faamālosiʻau atu iā te outou ia i le milikeli a Amerika i le Defence Force po o le lau eleele po o le vagimogimo po o luga o le sami o fea lava le ua kavaku ia ia i tūlangi nei tolu i la ukala ngei po o le alava le kuainga force le ke kaukua ya Amerika o outou ia le au te talanoa atu ai ia le pui ngā le atua i rotou ola ia o tou whaatamatane pe o kala kuspa ia ma ia ma atia lo tou silasila e whapeo le aito ma whaafowina po fea lava i li lifa ai ia finangalo le lalolangi ma taitai ma latou taitaiga ia le upu e masani ai e aulu ata fenga ai serfukia vaisigago e a kaikai ia e fai unga pe sao pe sese pe mongi ai umagofogofo le yo latou ofisa ai o ai le frontliners ia male ma tatou ia le Defence Force ia le Army, Milikeli, Air Force, Navy and so on and so on. So la ula ia faamalosi au a me se fo yo matua o faafonga mai. Matou te talo atu. Ngai fo vai aso. Lo vai aso ngai o mako fasting and prayer meetings from Monday ia ai fa umala sa. Le ala fa nga solo ala fo na. O fia ia e fa so fa le nga le makanga prokalame. Le anga o le fa solo mako vai aso ang pongi makakalo. E uma ato le verso. Tasi lea prayer point o te tatalo ia upe au o kongo farisai kaya uma. Tatalo i lea tua. Lana puipuinga mamana malana lavia inga i soifua o whanau. O loo taase i ta whao taua. Ona o le puipuinga o le saonga le mu. Peang o whea nga o lea kua i helanga mi o kongo. Ai ona e iei tautonga tu oti. Pea upu e masangia ile akunga e kaukoa ile amioro le va mo le fanga a o kaukonga nga o le puipuinga o Amerika o nga kanga ngu o nga ele o nga me ko kingo ai me se fo le puipuinga o le o ngisi o kungu o lang ya o le winga la utala ia ile puipuinga male saunga le mu o le tua me uma tote fio ai lunga o sami lau ele e me se fo lunga le vani monimo ia awana ia fe ni mala ia ia fa sauina lo tou soifua ia mai ala tou tua mo tou vala wina ai toi fo i manuia i ainga e feilo ai ma fa nau tai to lua me se fo ma tua mainga ia male fa tai fai ia al fa tai tu mal fa malo atu mo o tu u malava o nisi fo i le fia le nei por kalame fa talo fatu Ioe ea ele I lava ia la kausanga ka ku fakea ai o mai ta tu fusi le fau malo pe o le sauno so le fionga le pa le mia ioe ia fa talo fatu ia o to le to te a fai foi na lo sau te so me nga mai sau te sai le masai ia Merry Christmas and a Happy New Year family atu te sanga fo ia te oi o la te talo I le tua ia tango ai lo loto ina ia feliu wa ina ma ina lo fina ngalo to ta mai ma lo loto ita ma lo loto fi tau masui ia ile file mu o le nganga pa ia ta to te folau fa tasi fo ile nei taimi ta to ma longa foi mai ia a fea ia manono taimi manono ta ia se tau sa ili mai le sunga le atau po feo la tu ta mai va le o feo ai po feo to no va ai mo mai ai sunga ya le atau da mai tatu vasalong fa business. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa.
vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalemaliu wa tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia e whaafso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea I lo tau mota, tātou te tala noa mo se tau wha maa avenga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafso tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no fuanga mua mo pusa maliu teu wina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au lelei. Whaafso tailoa le olua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Ia, taimaro wati toi super libiru tau tala ni tula lima I le taimia mantou ni uselo nei po au te ro nei I le aso lona valu o le nei foi masina. Ai o te le ia rua tue whaafeilo ai Godfather malona whaafolau mi manona. Na le lua na ia so whanau I e fia whaate atu Godfather. Sunga le ataua. O le aso whanau mua o le antoanga o le ono suma le iwa tausanga. O le tofa le vai malai a siata po le sunga le samo le oi a tavu. A o le fionga I le la au na fausia. Ia misa kasimo a siata kelemete. A siata. Ia o satu paitea o fale latai ma fasito o tamasale au mua. Ai mesi o Brisbane au Setalia. Ia, maruia tele le a toanga o lo wono se fulu maliva tu sanga si o matu tama si ata te vui misa. Alo faanga mai lau whanau o whanau a lau whanau. Ia, ai mesi fo isi o watali. Ia, ia Anthony le sa mori maia, ia mesi o ntolua le sa mori maia. Ia, whaamanuianga o lo wasa soi fuaranga tafo ilea. O lo faanga mai na yo uso. Mai se fo yo na yo tua fafine peka mamena me se fo valasi ya matau songa ma ainga uma lava ya fa pruia le tua I lo to far vai malai po lo fionga la au na fusia a to lo songa le moile ya fo I pele tua nisi tau sanga se tele ya to lo I po wailo marosi ya wa le tau tua ino ainga ya me se fo no ya maranga ruenga le tua ya o te lona I te Samoa ia pe te malanga fo I Australia ya alofa te lea tu whaaftai fo I le tapua inga ia o le tātou proklame me se fo whaiva ia o whianga iei male proklame le tau te iai lofa te lea tu mo e leuso ia male aso whanau e lua ia aso whanau lunga le proklame
o le atoanga o le tasi le tausanga o sia ua tali au le leile nei o le tama o Salvation Junior Max Asiata. Malo. Yes. Malo jam. Ia, kau sila kuru makar ka malo. Ya tu suel maka. Vai ni makar ka por kala, me ni wa maka merga. Suel maka suel maka mo e kamalo. Ia, ia vi ia le tua ma fa manuina lo na suafa e mea uma. Ia, wai le lei o ia fa va fo ilo na lofa. Ia o lo na lofa fo ina te li o sai ma fa ta milo o wa ia. Le ola ma le malosi ma le soifua tuputupu ai. Ia, maru i tele le atoanga le tasi tausanga mo ele talii. Ia, alofaanga fa manuianga. Ia, ma ia te au nei. Me se foi o le ataua. Ia, ki rola o kama lea uma e foi tau ta ia e fo. Ai. Wala ma ia fese loko ka kokolu i. Ia, me se foi o siu tina. Ia, hana, ia me se foi. Ia, o nana ma papa wa le ngai uma lava i New Zealand. Ia, mafsuanga laulua ete me se foi o fonga. Ia, me se foi o mele mapsua, ia ma ainga uma lava. Ia, me se big mama auntie ia pete sa mana mai Samoa. Ia, matatu uma lava. Ia, me se foi o liu malo tiao. E tuina ma o tu uma me le foi manati malfana. Ia, fa moni atu le atuanga o lo tasil tausanga. O le mela e malie. O ka malo e usu mai oi ka ngaka. Ia le whamongianga o le pese o le sfanga. Ai, maanga ia la. Ioe, usu whapikoa mai ia e le fionga i tamaita i tau pausa. Ia Sister Faye. Ia le whamanuianga o le aso soifua o ka malo. Ia le ala la se Faye la ka ua la ka le pese. Se Faye rao. Ia o le avatu i lunga. Ia le pese le au na le tua ia po le fionga tama ita pusa le usu mai pese las fanga o ka malo Salvation. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, baby Salvation Junior. Happy birthday to you. May the dear Lord bless you. Ooh, may the dear Lord bless you. Ooh, may the dear Lord, may the dear Lord, may the dear Lord bless you. Happy birthday, baby Salvation Junior. God bless you. Much love and prayers. Bye. Mwah. Ei. Ai kangaka Canada. Oh, Canada. Yeah, that's a good question. Se so me misa poleale mana tu o le time la balanga mo America. Le no la tu o fa mau tu i se o to fine nei ya tu lo fo ia se tau songa ia tau ia ai le ngo fa ngo wo yo ngo fo lo ka posa. Yeah. Ai no wo ese lo o malanga ese ma California wo walui i o i tu lo i fefalingor le Portland. No la tu MC le la tu si Singapore i Oregon. Ya kasu kas. Ai maua mai loa marisikianga o le nuu o sikia ia le tapusa e ki sikia o kangaka. Oh, le la ia ke. Le la ia le taimile nei ia fa te la tasu tasi le po ia vai la ia le taimile mai mo mai le songa le ia por fio fo te tapusa. Thank you Faye, Sister Faye. Ia mo le usuina o le pese o le asofana o le tamalo o Salvation. Ia. Ma rose fo mo mele ate. Se fo mo ia. Songa siaka ia. Ape fo fa mai mo Samoa. Ma lo le fo lau le vanga fo yo le afiafi. Ia. O e tu pe ini me mana nei o le nei aso wa ai leila wo vai pe ngi me serious o vai ku lau sa nei wa le mo wa le to inga sa fo ile le pe te ata au vai tunga pe wa o ma fo fo ma. Yeah. Pe wo per kayo.
Okay, nei noi ka mane fai ma ka me ale nga pie kau pie kau ruang ia fua ka la aka fu misa me e ora fatu o te vai tunga wa the seriousness focus ia wa go uso e ka uso se kupe fo ni ya so ia ko mo ko fa pe si lo sa mo asi I man ka no sa o vai ska ma fele fo mo fo nga ya lu ya telefon ya fo nga Andy ya telefon ma ke va kula pase ka fa pe pe mo la fai pule o venga ngo I mai I abui sio ini ya mara la fila ile ma ke ri wa so le foko a sa mo la fima ke ro ke fie feilo I le fionga ya abui sio ia na ko la ke la pisi a ore ba me o ke le ba le ba ngo fo umi ya wa si le pe ma filo ya abui ke rola ko songo le ile ka le ko le fo ko sauma so alo voile so alo le ia so se wa eso foi manga malanga ili la ko to fe lo la ili a anti o le ili wida o le ili wida me fermo so se o le ili kai ba mo ko nga ro tu sai e uma e no tala no ile o ia wata toi to mana tu pe wa se fulu ni a solo to langa o ma ya mo shara ko nga ho le wa maka si so e fi ya kasi Andy de po la o ma wale ngari le me mo mo ye ka mo fa mata o le tai so o le e mo ka ronga ya yo grupo le ai Karuanga I Colorado mele ko e ki kala ngono le mele na mato I Colorado e le se sera o kala so fato a over I tino le ise tangata ai fo ile le wa over wa nga se kui onga o le koila so de fa le koila se a le fiu fa ko so ye po le fa po kana mana tu na tu fa nga se nei ia o lor kamaro ai fu mo le fa ngol implant ka ya man to fa la le wo set up du ngol lau ile Airbnb sa man to ye korore le la sa ngi su mo por kala mena tu de sa ni fa por kala ale la wa tu mo ne lunga si fo ma ia doctor to pa u e fo ile le si ave ka fa mo lunga fonga langa le la so maka ma lo se fo ban wi sa mo de nei fa ngor via fi we ko per mori ola la caro aro quiero mori o caro Papai se me caro né o po fa pengi wala sa fa mai ia fera sa hana la sa fa mai ana iluma la ka produce mai news program o fa singo ko fa pengi lo ni so ko ku re ka maro re quiero mo or pala kari kan waro Papai es campeão ma ko inga ngase ka mano ya uyo dia talusia la ele afeki mai le uso nga ele I se va engo vai la uma dia wo kia ai pela mo ngasi kumau me fanga mo flashback me ka flashback ai ne o payback ya malole ya ka ro fai ngai ka yo o ka ro fai ai le lo por kau nge fura I ki o fesuia inga o kau sanga man ko pe o computer lo tama pe kau reprogramming ali lo por ma fanga nga le kau ngo vai ko ya so alo foi que lo que mi ora le mai sa mo le la transition le o ngumi o ka ro pipi ya ka vai ka ya kau ngumire ri pinge o le swing or langa swing or kau sanga man ko kai mi foi pe o tara kai mi
e convert pe transfer ai tara Kai miranga. kai minga wa e suinga la kwa pa tonu e suinga la kwa ka ngi Ko pa o ko makele ai ma Jenkins. oh O le o kompa so le ki o so le a fa inga ska. o tangata le o fai umu Jenkins o le sila ka ka kile lo ko ngu po fe mo wa o le aso mai se atale o te la no ni Plymouth o le aso se atale o te pap toi o le aso ai ku so aso yeso so ai ese uma me ir mano He's a traveling executive. oh se mere le nga mi Sorry. Ai anga si ka mai lango e ma. lo fatu fai Lo fatu, io le ai you're the man Ya, lo fa ko so alo. io lo fatu so alo Ya, penga. wa la wa man wi man to foi le fatu so alo lo to no local ports Ya. ya wa ka foi lanka kilo po ani nai man wi mo mai mangele la to io nga ke yai mangele io ko Ma wa ko ye mo le mo mini me. mo de yangi ele mga mingi me wa mo de ifu yangi ya va talo fatu amalo atu local ports umbala fa malo atu ave loli I America e mafuta mai tele ave loli mamao vo nga longa ia tama le fionga fono ti amia Travel between states. ole o se uso ya fonti amia le vana to fo ia tu le samu fo le il fe piponga alfana Utah ole aveloli le sau mai o Utah ferwa wa ile ka yongo masinga away mai markorua mantua la se to fine ya le va ole to le ole fionga ya fonti amia telana no sisili o fainga tao ni nga luenga wa ku se ke se maro ainga ongo masinga ai ke ferwa is ke alu New York Washington Washington DC ma ferwa e ke fia nga ruenga aveloli pe afa pe ostangata e te le mana o umina vala matina nei Ya, nga pe saka se pepe fo le fa nga e fo mo ka mo ka kusa nga no na si fa bengi ai fo i mele lodi wo savali makai ka ai fai la utala na out of state truck drivers tangata ye ke fa kula ukala ia ai e lama fo ile ia fa fitau dia nga ruenga ia ba langa ira fa malo rosi loli fo ngai fa peo ia vai nga ye mole tua ile fa malo ia auto da veloli a veloli so se veloli e ko America ka mo pasi mkai dinga se veloli yo ana ngala mkai dinga ile o ile alu mo ese langa ile fa nga mo se o mo ese e ka wanko fo i mai ko ko ile so ale e penga mo se o e penga mo de mo ese de mo fa ni ar ka malo o loli e ferwa im kai dinga ka vo loli ke kele la ua ia fa nga fali kam fe constructions sites si ave loli le saka ko tele ave loli le si ave loli retired ol ka kama o fa mo to loa ya I Missouri nga pola te vau mga kuala fa makalanga fa makala mer kamalo ya ka u ka yo la kiki ia ero ko fa ya la mo ko wa ye email stop for you kwa loli stop pai wa ya la to e pa ma me mai fo so le loli to le e pe ya o le 5-star hotel le poku le ko le ke ngofo me ya ai te leo la to tongi ya ai o le fa mai fata fa valu sa aveloti mo ngale sa ke le nga e mo Paul ngo ringa mai e ka uso le munuri ya plata vau plokai va ya o le filion meno la veloti ole o le pikio kama kai la wala fa mo el pokula
Lea la piki le. Ia, pe mo bi wala ngai la ka ungo ka kai ku la wala. Need a right. Ia, need a right la ka. Ia o le loto lo fa. O le loko alofa. Ia. O le loko alofa. Le piki ai ngai, ia. Le nga be le fa mo fa le ko. Ala e wala ngaloli. Ala lo lo ko te ka o fa le fa ko aves. Eva godi eri lau faso ari eva ve ai fus e unha fo ia kure sia vero ri fa pero un coro e se ro maloro e kire ko Era nga le wa maka ka u ya secrets. Wa me ala uri ya e de ka u ngofo le ia ki nga. tu sa esa Na. wa fa mai ai me se la fa kala nga e ko inga e fa kala fa nga le with passion. E lona loto. Mo le lofa. Le lofa fa mai a sisila sia tama ia o maka o ai la le kuwa. Ia nga. Kuso wo le lofa. O mata o ai la ule tu o ima piki. Ia o vesili hakuri. Oh yeah. Ai le dangerous wo ngale ki ua wa mangwala e foi me fa penga e ku mai le kenge ai la fia tanga ku fo ngale. E fa ku e ki ka u fefela nge ki ua e ku mai. Le ai power me ha ia ia e pe ia sa wala fatalu tu fa pe yo le whatever ngai fa fu dinga me whatever ngai masangi fu ile me ke ri so ro sing e velo ia esa nga ka o le ben o lo se Domenico le sia velo nga si nga velo lo se la sira ai alu sa alu ngai apnof venga yo ka mo makule di sia velo Al pasi. Ka so nge ya le pasi ka so nge ya pasi kala ko nga ere sa ola me ngai pasi e yino ene sa pasi ana tua camera vas no ko o kasi le a veloli mangu ti alose ia ke le o kai me o ke ala ku fo ile le ka mo mori ko nyanga fa mo mori nga me America wa kasi le ka ngaka so le ngo fo ngi usila ai o ifo kama ika ifa ile si posiva ngo ia ma le ma malanga mavui ai como kama ika ai ko e vifo ifa mo mori mo man keros ai si yo ka ai si le kenge ya ka o mau kia play mim o ala ko re sia so o la ko mo mori fa mo mori ka maro o fese me va mai o so sa officer mai pa sa officer mo mori mai ai nga erule o ke o officer a vila ku so le o fa mai vai mali alu ko ngo aver ke nga ngo ya share e ko la ngo lu ke du ngo fa nga dei o fa ku really o le le o sa mama o ai mai le ai fa mai ngaro walo ko fa mai ai yang ai kama kau e kama nga ia o pika mai ro ke no mai o pira le ngor kam ai nga vale la adu avia Sharon la sa fa ai la ilo share fa ko soli ia vai rangi me la ngoli mar kupi o fa ko o le kupi America yo le foi mara kupi le va ya fa mai se ngaru avia Sharon ngai ka ngole maka ile me ka ngo Sharon ku o ro avia il palangi ia Sharon le fa ngaruenga o ro ku avia va ku maka i fa ku ya Sharon. Oh, Sharon, there's money in the envelope, and also there's a New Zealand money. O le la o kong avel ku ping New wa la lo New Zealand. Ang fa ko mai Sharon, don't worry. Ka ngo Sharon ku mai kupi. Am mongo ko ngo oi. Wa, o se pi e mongo Sharon ni au fo. Ngala. So skali fa isa so le mo. Ia o ave lodi o le fa maloma le fa talofa mo ila tou ave lodi ko kele Australia fo o to tele o nei tatu ave lodi awa fai mai ave pasi ma ave taxi e kaule kele ngi la ko nga yo inga fo i fa pu mo ona lai o mata fia au ave lodi la amara ye e mo wala ko vongo be ave lodi ia ko ruo Anastasia ia mark be
ia ko fa lo nga ave lo di mak ke lo a pe nga ave lo ia mak po le me ora ka mo Alex nga ave lo o lo ke ka mixa pinga ia kai ko ruo nga yo ko fa finga ia o po mate ma Anastasia ki lo ha one of o ko ruo mai ka ia nga fa pe nga ave lo o le leila ka manga ya lo alon balanga ko ruo allo sa mo ka fa o wa fika wer foi mai lo ia ai amu ia fo ia fa kue ala se umita o ia te telefo yo ko yo kama ave lo di ia ka singa ainga mai yo na ton wa long haul kamanga ia se kia ia sunga la kwa mo fonki ya me se ni sia velo liuma wale ma uo to suafa ya ile pui nga fo o lungo le awala me sera ka mo winter ma se ya ka singa fili o roti o ma se o me ma se pa ya ma lo le no sai fa talo fa tu mo to uma levanga o le fefi tao ina ita mata upu fa so ya le uva va ya tu to fa popo ni sio ila to ya sa mo wai le sa mo mai tulanga o raids ia po o fa inga leo fa wa o isa ma fa sai na ma ngai ke le so le lo ngi ko fa popo le lima ya fa li ima le kamai kai ko kas ya ke pos kinga po se kamai kai mo ko ai skasio li sa fa sala mo pe fa pui mo ya ai o le ngu o mele o le yo ko kai mako ma le wa tu nei mato le va ale le uto fa popo o le isi vai nga dawa le atawa o le o fa fatala na umawa now o le bingola utala o nei fa fatala ai le fa o le uti sa ilia le e uia o se sosa o mawa mai ai o se tangata fa mo ina foi but o lo o usa ili further lava se fa mautuina but remember na faile ta ngani e ka ngangi sa fai o ka ngangi sa fai kamalea mai sia le tamalea le avita vale le ai foi le avita vale le sa avita vale le minister le tuti Taylor ma avel ka au ngani e a fai o amea lenga ke sirafia ka famkala ai na mawala na ya ufa fatala fu ie ai o lo to be well established ma confirm soon o wa makanga ai watau sawa ilo ilunga matangata la ia big players ia wa mangore o me kongure le ke mo mia kau ke le mo mia runners ye la roi ia o le kau ke mo mia ia kamaya le ai le ulo kala ko nga kongwa a faila fa mausali ma fa atu mawina se ototonga le na maua mai sia u wole fa fitaila wala ngale la peia wa in custody le si big player fo ile or kama fo ile pisingisi la fai or kama ainga me o makua makaukia ai le lo pora ngaru bangsa mana tua mai foi la ia a fai o ia le longa fa mai runga i wa ka me fai ranking ia fai ranking ia po ia le longa lua pero ko o le ala wa makanga ko runga e wa makanga ko lu ai pei ona tata no le ata wa ele mafai ona fo ile le onga vave maua le urur kala ko kulo sa mo ala ma fa onga le ngana na ele ma fa ona vave maua ka ko urur kala ko pe a fa e fa ta longa i vai fa salanga pe a fa e fa ka longa i vai ka ko wa ya tatu fa salanga a fa yo ka ko fa salanga ye fa ngei ma ka ko felo ai mangi fa salanga ngare ka i koru ma singa i le fare pui la isa la tau ia la tau te a fai or fai ngalea ia oila a fia kaukala sa skasinga me wa ke le lope kau police crime act ko pe pasier ka penye ka pe a ke longa wa kau nga
o whanga yo le swing o whaasalanga la i kaimingi kau fofo le e wha compare mai nge ia ngusila ma Australia ia po fiki fo ia wa me kere fiki ia kau fiko ngai fo ia babe ngai se swing o fo le nge mau ele uro ka la ko e fia milion le we fo uro ka la ko ai mai fa pui nga lo mas le na tonu ma se sala kupenga se la wa fekala le winga na le uta fa yetu fa vitaile la sa le wo vai to e na inisi fo ia tatu so se so le fa nga me samo e yese li la ua in custody ta si le o big player ole masalo mianga ole drugs ono tulang o luna tamau ainga ole ata o topela lona sofa ia si tatu va vai atu fa mapu e mai lava e sa moa ye leo ia ai ole winga o fa mtalanga le unless e maua ia ngi fa salanga pai nga fa salanga fo i alua e ko le ko e vai le ainga ma pa ilon milion le mea solo ako ia lana fa toi fo ilele ia ona fa to a tatou maua lo le ma tatou lata ia ile kulanga le ka ko ke mo mia a bese la le se ingo a seka wa kasinga me boy ele ka kuria fo ile mo vai a qual ka fo le fengalo nga wa la kala le 5 milion ia mele ia ka longa nga po e mai ko a mai e audit mai su e pe fa fenga mo ia me ai sila nei fa salanga ia man to le si fo i le si fo tama ita ile na le sa mo mai le I think last year le foi sa mo ka mai kai le ma o e man ko ro fa salanga le ngai nga le lua masinga ya ora fa me fa ko se vai ka ko ia sa mo e roka o le defamation le ale o fa ko le feta ia which is o le na tau fa fonga le so nafi wo sau no madino le fionga le pan mia ke le nge yo ngasu ku la fongo le la ko fa solo muli kuwa ai ko e maki le ma fa tu langa yo na tu langa le nga o la ko e fa usia ku la fongo le pan mengi o le fa masinonga na o le fa winga ku la fongo ia leo fa marusia ku la fongo a o il pale menge e fausia ma faua kula fongo longo winga o ila le ka penga ia o le kele la nga o ka kula fongo ia ia le tu te sila ia o la se umi e ka loka ia loka ska mo kulo king fai popo a loka fo i kuli pe koru e pe hongo masinga le nga kuli e king fai popo o le defamations ese mai le conspiracy le o ko fa popo ngi le umi le ngo fo ngi ko kong ai o le defamation sai po le tau fa leanga ya vai ka ko ngi mo ka fa leanga ai umi aku nga fa nga lokai oe ai sau le fo la au fa sainga le o ko va ya america o le ngai ma fa e ho o ya sa mo o sa va di mai si la o ke ai ngar ka idua ma singa fa salanga o ka nga kalela ko ke kuleia pela ko ke fa o ngai ka imasinga sala kupi a ore ke le o value o aisangi pe a o inga ku fai lunga da workele pe kure lunga da workele ya o to vai lai ya ole tu langa le na faftai matanga ngo lo e alwa lo ma fau godfather lango issues ye tatis fa so e alu lo ma fau pe ai se anga le fa pe ai le vangenga longo kingo Filippo ora isa marka mo fai kiri ora tangata le wo vai atu le wo tau fia leo to lo le pe ta o mai le fio anga le va amanisi o fio le e modia ora kangaka ko kiki ha o ka mai ki fa ko afanga nga wele i lo le ngor ka kale male masaromia how come ele detectinga e au apa au pe afa av maungia ngai o le isi biggest player lia o le importinga markiri vai ngor ai se kongo sa ai nga me i ese ai me i aku le nga vai ka malala
ai vai la ile masi se I mai lungo ke le masi se I mai fisiri nga fisiri lo mafo ai se anga le ku poi me ai e kaimi o le fia ka usanga le nga pa inga ko le nga ke ngi le nga ya ile administration au pa ai se anga le fai e fa walo me ia o fisiri nga mafo pa aka ko ku I se ku ka ko e ka kere ko ia la ia longo ma fa walo ma poila aka ko ola I se ku o afianga o ka fa pengi o la fo ia afi marako ka ko kilo la ise ku a faila o le mele le e kupo ise ku o la afi o ka fa pengi me fa pengi e pe ka fa pe e masaro mi fo la afi o la ko ngai samu ka ko kilo le me akola sawa ya kula e pa ele mo ngai me sau ya fi mele mo sau min sky le mo rifle kom singo le mo se ame o renga le mo ala ko nge ko mo o le winga na fisiti fa fitai wala nga o lesa mo sina u fisota inga tu ngai sa mo ai le fe Christmas o le ke le o le reshuffling nga la ku afa masanga ko e fai I le ausu esu o le tele e ia isi wa levanga ka fafau ko kongu le atawa kama ia le instead o le su ele le yo mea ai ka ngofi ufi kama ia lenga kick out and I found out about that la foi la nga lenga ke le ma au fa ma vai le o sau lunga au fa ma vai e le fia le fa unga fa masanga nga la ko fa ala ka mo fa fa masanga se fai kongu le mele le ko ari ai le su engongi mea o binga la tala fa fitai wa telo foi ele na male la ina telo o se toi reshuffle le ala fionga mingi skala fionga palmia le nga ele ma fai foi nga fai ko kasia ko msinga pe a fai o kanga kai e vai malima ye ko msinga o le makua o ki le nga fai le la una ma wa le tala tele le vai nga na toi o so kanga sa ngala o kau ai poulai ku ave o ngofo mo e vai ku i poula i ku pe afa o le mfai ngo fa malo lo ma fa ma vai ai ava tu sa o tangata o nisi fo i tangata na o ese o le lefia o le ko e fia le o ngai kanga o ngole o le administration sa ye mo tangata na le o toe apalai ma toe atu I ngar wenga ia ala ye lo la ko mai kanga kai ka kaunga ko ku ye le bango le la o va ye ko ku mai me ngi me kaunga mo ko fa marosia ke mingi wai e mangai ron me lo foi el kom Singapore el sui kom Singapore ngi o le rating o me ai at the same time o le lava ka ke shoki lava me le foi ngo drug test le lo waranga e kaunga fai inge ke o ka ko fai ale foi a fi foi mo le lo ia kaunga a bese mai I rate ia fai o le me le mo ku le sanganga al palmianga fa pepe kolu ele o leo yo ko fo e ku kongo so sangi le email e fa longo winga e ele o leo ko e bai fa piko ala va e lo me e mo so sangi e su kom singa le ngi o se me le ke o se me le ke pa fa lo ko e mai ni si sa e anga ba ai mengi ma fa ma ongi mengi a mai e so sangi le ia ai si le nei vai le administration na Donald Trump le ko e vaku ko ola ye mako inga tulo retired former attorney general former ko se ko ki ai fa rongo ku fo nga me o le former lai tangata nga yai mo ai nga waku isi kiria o nga e re manga o fa ma ungi kili pe aka ko ave fa pena le la o to e fa le reshuffling le nga fa ngi ska mai kai mia lono winga se va tula utala le fa malulu fo fa fonga mai am tanga ngo le le yanto lono winga o lai ya sui ko mesinga wa lai lau ke loa me ala ku ai pangalia a pule kuku ar kanga kasa avea ma ko mesinga mo in charge e fiwa ngai kanga kangi kule yaku another scenario kilkilo ya ele va bote fa tu this is it a se kasi le o vai ngai ma fa fa la si la ye o fa msanga li atawa
manisi to tele ai o mafuanga maka ua ia masanga le adoa ia ono ia le in charge le taimi le nei manisi ya lai to tele le tau a e foi le to tele pe o sunga ya sala a ia o ti pasa ia maleano no a o ko kelenga se ola ia uma la ko mai ola foi lau ke lo le ya me la ku ai pangalia e kasia kanga kai codinga le sure ya e tasi ale tangata na te whaia le whaatonunga. Po le a fo i la le fia vevela le fia vevela kuai. Ia pai mala whai. Po le a le fia vevela. Ai a wakua e whaapea mai le e whaia le kong. Kakia mai nga. Ia, vai oko. Ia kakia mai mea ngai. Ai fo i ka kaya le me le nga whaakongo koe arue. E ngarue, whakaria umwhai me. Sio karangon minska. Le nga kongwa. O ina, e ifi umai fo i le ngau ka inga o ngai ka ngakai. Ia o ngā rua le ka ngakai a ngofo mo karikari ilangi pe or kala fai vai o a op. Se iho o iro kaimi. A vai lola ia le ia. O le leanga ngā mea i o affiliations o ka ngakai corrupt. Tatu wai veva iso se akungu o lala. Lela ua me i mai loa la sa uloa le ia taua ia. Tu lou ia a whamasanga. Le ua maua lona taimi malona pāanga noa as an acting. Leva kilo mai whapea. Ele ngaka inga ko alia me ia. Whakulonga mawhau. Ele ngaka pi ko alia me ia longu. E ko alia fo i me o ia. Ia aile sa ia o ia. Me pi ia papadi efo. Ko alia mai me pi ia mongarisa. Ko alia mai o me pi ia whoever. Le kokoro e sui komisi. Whakoi foi. Lono winga. La ua ruaku lao. La u koe kau aia, reshuffle whalei. Ave ese o elea sau er ka whao vale lea koe fo ia ka whao ngofo i paura ingu i kua masa vai. Ai me i merika ngaka lenga ave o kou ave isa vai. A orka ngaka lelei ko nguara ngai whaile whaku. Ma wha maongi, ma iiongo ko mai. Sau he ie, so songi. Vai la nga ho mai o ka ngaka ia, ave kau whai mangu mai lungole. Whai o mai lungo. Ko sa ole mea ko ngua ngā le ka ke vai e mea. O le isi anka i information ma la kome pepio. E iai la le longa ma le lave o le mea lea. E la whasoa koe le fiafiningi. O le longa ma le lave. O le aiai le au whai kakala whaangurua. Lea sao whawhai. A le kiri ianga o maisenga. E lua ngi a o so whai ngai whai. Me ngai whai drug test kemi. Tanga. Whai mo drug test le lo si iba. Ai po la konge i le whaarolo kongolo kangaruka. Le nā tōnu lava. E ngā kongwa. Malanga ole maki whaasoa openly. Ole ala lea nā lai na whaiatula utala ufa noa ai se kasi uso lea ngā aruako fwoi kukomu i runga le ranking leo le komisinga langolango. Leu te vai e tufo ile e tele ni sau whai mea uta fo of masanga. Mongi ala ukala. Ia tea, tu loa pe a whapea e le to ise whātua tuaina. O whai aku sa oar kala e le alo le ato la. E le to ise whātua tuanga. Le anga ngā vakur whākua kuanga mua. Ngā vaku e le akua le avangua. Ai e ala ko foi o e sere mea ua o iai. Ia o le ala mea ua e se ai lau associate malele ai on ko was whainga ngā whaia mara mere o kupur kemi. Nga me ngare whai mo. Le ala mea na le whai ai. Le ala mea ua kele angoa i loko kiki fiku se furu varu se furu le au maua. Le mea ngale maua i le ngei kama i kaimi mai a te sema o novema te sema. Le o yang wari within 3 months. Eri akos kolmasi. Kerga? Le ala mafuanga. Whaafekai fo i ara ulotu. Le anga le fo vai etu o sui mai fo i le CEO mal fa ulunga o kiu ke lako. Ka tai tama tai le fionga ya fonti. Io le tau sel watu. O loto ia manganga o tangata le ka ko ke ngau mama ko ka pisa kwa. Ka ko ngā lulu e whakas. Tatu fo lau fa tasi ma tatu ngā lulu. Io tu langolo iai le tau mawhainga, o le whainga maro, e mo ai, o le whesiri. O tua pata tua nei mea, ai se a, o ai e pengi whiki ngai mea.
oi e pengi fiki ngai mea mako ke au tau alanga tuai ina ia kilia ma faise fufua o kanga kai pengi fiki ile ia taua oni o tau walo mani amatu fana ya iluma o lumanga oi ongi o ko walo mangi mako fanga ale le te vai tule tu si mai ele ia o ta ua le newspaper le observe au tele iso tele le mta upula ale ke vai ko ngai article mai ile a fia iva kausanga iva tausanga na fa be mai na ta ua ni fa tel no nga ase le tio fa sala lau sam na e fa tau chips folo fa ka u me ai ma fa ka u mai isa iva kausanga pe a fa e fa maungia oh my god boy na le winga la tala e o no ele iva kausanga o ngi ko nga kausanga fa penga so le o fa ma il mere la ko ya paula le me manga ele iva kausanga wa a mo kausa le kausanga ka ka le ko se ai ya am e sa le winga la tala o le afio como okay ya vai ta tu le article le why 9-year-old girls selling drugs ar ko inga drugs le sau io le sa ma o mo fo ina fa tala no mai ni si o lo nga lu le tulanga o le va io tulanga fa pene o fa va sai ne samo wa overtake le aisa le maruanga ko kongo samo maruanga o le ko ya o pe al skarika il mera o maruanga ya ko so ko le ko yango ye foi dit a o le alu le atoa le aisa la waloi e ma tau si sila tula samo a fa ila isi o to ti ngalo na fina ngalo ile mala ngalo nei mata o fa pene mo to feita mai ya ma fo la ile va kausanga ko fo runga article ngale ala ngala ile o la ngala yang o fa ka wai o la na la to a mai observe si fa tal no nga ale se liti o to no samo ko vai la ya kangkanga ya pe ke kilo nge lava o ia matua taimi nei po ise iva kausanga o lo fale sau fa ngau tiro la ia na meana e fai mana nga yoinga ma imagine lo ma fo mele la o kongo samo o ku le yo kamaki o o ka se le anga ya to vai la ta to ia o matua o matua e sele tu langa fa mai o le winga le nai tate nau ai lava se ia su e maia pe o a fia ai ngi ka ngaka maurulu ngor malo ko kike ka ko ko kike ka ko faro ngi ngo ka ko maurulu ngor malo mai pe no fet le atawa e le mafai ono o ave se ale mori mau Samuel na ilungar por kala mele nei ma o te tautino atu i le tausanga fōma le whaaruarua i lava le nei matua i o eina mo utari tonu wa ia i le mori mau Samuel o le kala fo i lea le keisi sa fai kala lea le keisi le sa wha matala mai e to telo i la tausa matu whaatatano ina le keisi lea o le upu o le keisi le sa fai na uma na whaatatano Samuel whaali diula na mori mau Amerika maloa e ai ma se upu e kasi o se he is telling the truth Sirsila. He is telling the truth. Ya oila ka ko o ko ia le au fie su e male au live ai fa longo le faingo ta le winga na le no fa yatu. O ke finga winga lava ma o pisa lava le maka upur ngai le atua fa tasi lango manisi o tatou ala ata fa sala ma tau te tapisa pea se ia so e lava le pongaki se ia maua ni fai pule po o nge mingiska even po o ngi pale mia o le ai kua o ngai mea ale le se ia Amerika ia Maduro se ia Amerika se kai mi orka ko media watch le vanga la via fa la tele ni si o tonga la tamai manisi fiki o sa ko ki a capital fiki o
o le Pasifika i fola o fasainga le. Ya o saure cocaine mea uma. Ko kiki a o mea uma ia le ko ke mau o Amerika mai sia ku uia. Le o mau fiki. Ya o fiki ele mau ele a ko se fia i kula away from Samu. Pinga just under 2 hours. Ya. Lala le wing or fa mtalanga le mate fai tu. A fai le atawa. A fai na ta ua le moli mau o Samu ka ki ala hit and run. Ave se hit and run. Ave se male equation. Tatia le hit and run la au tafa whakakia i au kafa. I focus mai la i le wha wa winga o le mori mau o Samuelu le sa whai. Wha madalala nā ruatu le mauta. Wa mafuanga ka ua le mele le a whai fo ia masalo salo ia rimong kulo e asa le whaiva a e le asa le masalo. O vea ngofo ai e ngofo i vai kele. Ko kikia o le laumua le kulo wa nisi o vai kele le o whaia meia. Ai a ko kikia ka ko o le laumua le o lea whala au whasainga i Kongo Samoa. E oi. So ele ai ala o le ai tau te vai atua a so o ai au taf. Ele fa pe o ma vai atua me o ba ni fa maunianga. Ai o le nau ta inga le na la yona tatu pa lota o mai ne fatu la il fast. Fa ku la i mai le sunga la au le ma le to mala na fainga malo. Se isu ia e kau le kingi le mele. O te ioe ma o amene le ataua, e iei ka ngaka porkiki le kua le mele. E iei ka i kai, pe sa avea ma ka i kai, pe o loo fai pea ma ka i kai. O lea he sao fafai ma la lafi kua le mele. I believe that. Mai mau alo mo ni mau, mo so kanga. O kilo. Wala kai minge la mo kwa fa fanga mo mau ya o ngai pisa. Pero ka ko lo uma ka kai afia ai le fainga ko pinpointing. Langa ele I mau le so kanga. O mo ni mau ye ka vanga wa ngai. Le ngata ilia. Mai ele o yese fa mau ni tele o tanga te yeso su emeia. Ia kasi fo. Kasi nga. Ia wa banga o manga le banga. E fai wa fo I mafua ngale yese ngale pinpointing me ia. E refuse e ofegi mea e fai maita maitia sa e wa fatasi matu au kusa ska mai kai mire ngala ko fai mori mau inga le mele le va veao le ngokua ai kusa wo kolu fa le o ese o kusila ko mori mau nga orola ia sa fa mai ia e tolu mori mau ese ko le simo mau le ko fa kar mai fiku le ese lenga fitu leo ese o fengi me o fa penga ia o tactic la ia fa leo e fise ka isolo ai ma fo e fa se solo ai ia me fa ole winga wala yo na ma fa so ai le vai nga lea ona ole ai tote fa fonga tu mo se silatu e fa nga solo la va ia o so fa inga ia e ke le foi se ia fea la ukala le atau ai nisi foi o faitionga nisi o faitionga le ave ngai kai mi I le o lo tu mai le foi komsina la no ma fo wa pe a feisa ka kala pe le ai le ia fe mo ia se eva tu la tu ala lo ai me se tato ia na tato nga lu e fatasi ma tato io e fatasi ina ia fatu la il fainga malo o ia il taimi le nei ola tau le mau se pele malie ama mangalo le sami I se ki munga wa ia i ngai kai malie yo ku fina ngalo iyo malie o to fina ngalo tai ia lalo pea a fo ile mele le mau ke kau mau te tu ala lo tu fo I mali tato por kalame ave lo ale tato fa tu tuanga I le fionga le li pale mia o ia fo yo mengiska o leo ma fare pui ave le tatou whaatuatua ngai whai ngā malo. Whili loe la kōpo esi ka kōko msinga. E oi. E iro utali tonunga. Wa mahe a le tele o le tatou ngā lue ngā sāwhai. O le tatou whaasofi le tō whāma le whina ngalo ma longo pui ali I le mamalu o le atunu. Pāroka mo le fast. Se koe whaasao ma se I le alea.
ia e pangale ia tate vai tu a fo I komenia nisi o le ai tau le pua mala foisia tamali fa mai e fa folinga fai mai e ma ai se ga ole kuanga ke fa masingo ia oi e la mane tua tau te le fia o le mele ka ko le fia o mai le HRPP tatou te le fia o iai o le tatou kau mo fai fo I le e fili mea kau ke manga o ai let them go through the process nga le ai ngengi o sofa inga male mauangi mea ia ka ko pisa uma se sau se su me mea ia isangi sau se ale o ma mai fo inga ngi o sofa inga sale ma fa inga fa ia o pa o Filipo ia sale ma fa inga fa ia isi va inga la ia ale o pale mai le ka mari mo le ngi kai mi fa ale ku mau a ore ke le yor ko ngawi ma kau ai tu lo e kusa fo I pe ko ke le fia pe kau ke le fia ia afa masanga kai ala lupea le anga ile ko fia ku e ka ko kai yor fainga malo wa umar ka ia CEO so lo te vatanga ta fainga wenga malo ele ko fia ka ko menga wa uma le vaenga e au ia ila tatou pule e au ka ko puli I sui fai puli sui or malo o nga au ia ka ko puli ale sa ka ko palo ka ye o la ule tu o la lo mala tu le ma le nga ya lu me fa pene pe ana tu fa tu se aver fa ko ai for kai mi sila le so no nga la ule mali ton na en fa si fo mai ya fa mai pe si fa kai mi ko ai ya ko pe ko le ma what a learn for ita ya e ya le li miki male me nga kai da ka ko kule a o isi nga ruenga uma la foloa ka ko fa ko io la folta to fa to a wade ngalo e le masese ako pe afa masanga pe kalo sanga pe susanga pe valu sanga po oi lava wanga ongi kangaka lava foi e iai foi o la ko foi fa le ko ai a fai o se kangaka ke di siango e ke aru le loku le aso ma le aso ka ko kari ko nguia ma fai nga sui kangaka alu binga o la fa matala tai ala lo ma fa ta mali I o tato fai o le ha ka ke vai manga ku ka ko alu e sui le makoringi let's talk about the issue o ka ke karango fuer kangaka to I le la auli le mali ko mar ka pengeka male peno le pisa si po I lava le fai meia wa o ko finga fa ka pengeka se to ia I la to ua anga va malava lo la to mai la to te sila a lape fo lape ala nga o la ko lang kofi e o ngi ngalo e le fa va we pia I kofi ngare ko ru fa ka usanga ngare ko ru ka usanga io e le ma fainga faia ko kasia se ko mesinga se ngaruanga a wa pe la kula ko mesinga le ta ko alu la fa pe wa le la ko mesinga ai a ku mawa ya le au pi o pa ia le o fa so enga ia la fa la mer ko mesinga am fa pe fa ngar fa sanga mai vala au mai le ka wa asiaka e am so enga o meia ia la wo fionga e le la va mo pa la wo fionga e le fa maungia vai ka ko nga ruanga fe fa kasi al ko la tanga de waka kalo mai le fio ngar ka ia ngafi ya tato tau mo fai fu tato ya al mele la ye ke loe uma kuwa yo ore rola po ile la ka ko kapa ia ya mo se ile nei taimi a o mau ai le ava ngoa o afa masanga ye le ngai kaimi pe nga ke le mau ar ko mesinga pe nga ke mau ai a fa ngare paua le o langa savadinga io a fa ngale pa war ngai o langa savadinga o le fuaka maronga lo okere io le anga o kala kus pa ia e kukusa kausanga ya fe male aso e kasi e kukusa le pa ya inga ko kausanga ar komesinga malau kasi le masinga ai ke lore ese senga e fuai I result to nga ruenga ngafani
le se hanga ke sa wai e fa ru e fo i ko ko sanga ale ma se me nga fa ya ola nga ku ala lo ya ka ku fa mo moria a mo moria ya ka ku fa fa ngu fi fo i me se ya ka ku fa nga malo ma le fionga le par mi ala u kar sanga ba la u tar sanga ba ile son da fi fu la te tununga ya ole karangoa ya fa le uso ole lo fa le uso e mongi ale lo fa le uso o foi ngi aviangi me ma me ese ele foi tau o tutu i pe o tala fa tutu la ma ia le tau so u finanga o ke le au kala ile van ai o ko se la po se ngira o kala ngau fa a me sia kulanga le is komisinga le fifias komisinga wa en faianga mai ke le kemile sa wa ia fa sanga it's more like a trial period o ka ko lo inga ele malo si ma le anga va longa nga fo ia po ila va e fifiria fo mange fo ko su trial period awor sengel ko kala ke ko sanga aku ese se trial period mo ko po longa ma singa o fo ka sengel ko kala wala nga risimenga fen ka fo le sengel ko la ke ava nga le ia ko ya ko al malo le ale ko ya ko le el malo le ko kala ke ko sanga lo nga ka ke fa ka ku ia por me ka fa ka ku ia mo kinga nga la nga ka ko ngo fa le ka kali le mele na ole winga e fa pena e mara tu fo yo tu finga nei e fai luma o policy se suinga ala ia cabinet o mengi o a fai o mango mengi nga sui me fo ku le pa ia o suinga nei o mea e sui le malo nga ia sui e sui le malo ia tu langa pe fa ba mana tu o CEO ma fa ulunga sa pe ia ka fainga ruenga foi lele se longa wa esasi wa e yengi me wosodia e o kuria o fa akuri ai ku so la wanga nga ruenga ia ka selo wa ia e pe dai na sila no foi ia taimi fo o tai o le HRPP wa ka le saula wa saunga wa fa ko ngo CEO ai ko fa ko me e CEO sui ia fa ko kala ke lo ma le la sa wai lo le tu inglés swinga le wa fa ko kala to e wo fili la vai ele a foi ele capineta male ma fenga malo ia la to foi fa ulunga e winga la na la ta fa matala ia mane ho finga lo o le to ia go swinga nge pular capineta lenga ma ko le foi nga ser como singolo fa pui ser como singolo le na to noa ta si le vai nga to foi to fa fo ia yo le ko fa fo to ese ole fa pui ma le wala nga ke le for que ka a ver a ko fa pui la ngo la fa pui le eso ia sila oi ke ua nga vale ma fa ka ua vale fa pui ma fai va fa le e si dia tu le va ole mau o nga ruenga nei le wa ia ngar kapu e maroka a o winga pa a ma le mi ngao ma me unga ka le anga e fia ngai la ma for pui ioi ku se la iki a singa ruenga kulo au ha me ale le fa fo o le su e pu e loka a wa fa msingo ngai fa maungia ma le fa maungia a o le umila le loka o le fa ali ia ko a o ponka por kan kan nga loka ku i le songa fainga nga songa fainga ye o ka kola solo ele ko eru la su e ka nga ai ki ngai ia le fa pui ma ele si ko vola ka kilo o ka o nga lo nga ko singo fa pui a wa a foi ka ka nga ai nga wale le ala nga le o va nga fa pui ai o mele anga mele o fa pui la foi ko fa me vale fa pui la ko le swing a fa pui fa po kala ma fa ngale fa pui se po kala ma inga ia fo e ko ka le wale le ko ma ke pe mele spring seal po fe mele ia e fai spring seal le fa pui le e a mai ka ko fe o lolo le ia la no spring eels i Waikato ngo e kala ma venga o ave ka ka foi bo so le wa eru ko sa ko ki ala transition longa ke alu lo ku e ke sa ku fai fa ko anga bo ye fa to tuanga ya te o e mafai na e fai me umana nga ka fai ave nga bo lo e improve la ko la pe ave ku ele mai le ko fai me se ya le winga le na ole mafu anga ba mafia ile o se si tu ole langona lava ia le fa bia e ia o ma o tatou ma salonga e ia o ma foi o tatou le fia
le anga ye foi mea sa kukupu io e ye mea sa tutupu e ye mea sa mori mau mai foi sa mueru sa kupu fal pui pui ma mea umai mori mau mar kau swing o mori mau mea umala yes ai mana tua mai foi o le anganga ka ko ka mo fai mai ya inga ia kule mai le vai nga fa u fai na o to fina ngalo ma so mato vai vai nga o le vai nga le o mai sui le ala wa uma ai mana tua mai foi la le ato e ia lo utari tonunga na matua i ka penga le leile la auli le malito malana mana sui parmi ka ke ia tu lo ia le lo ko ke le ole au va au ia ai na matua fata penna le le ia so le anga ma so lo wa ile savadinga den saungi il pa inga den kengi ole lana le tu fai tu ai au tu te popoli a tono le tangata na tu te fina ngalo ia a tono le tangata le tu mana oi e musu ai le anga pa ia ore akua ikai fili ka kala a lo binga le tau avatu ole anga fo ile le wona i o tato nau e masa ai le ala le tato to fa ma so nga ka fai ngai ia tu langa o vai ngai ia pi foringa mai fo ile le a mea ele ya mas ele o ko ya mas si o ko o nga kim fai nga fai nga ru nga le asia ka fa pe o le fa nga le fo ka kaloma va so nga pongi e anga pongi e le fai nga malo i se ka ko komsinga fo po ai ko komsinga ke long long le na pa fa yo le mo li e ka sanga ma nga pongi i vai so uma sai lingo sa ko komsinga fo o ia la a lili fa ia nga fai le mo tato wala i malo o ngi ngalo se sa ulo fo ia fa pi o pa ulo nga sa wa fo i fa pi o pa ma kula nga uma ma tu la fa pena ele o ia tu i vale ele tato i fai nga malo ma pa mi ma kai iwa e la tu fo i fa tu nunga ma tu la fa pena ya ai o le na le tu la nga ia pe sau o ai le ala filifili ka ko focus pe ka ko i le ngai pa nga ngoa o mawai le ava ngoa le foi ka mari nga ki fa ka kai mai si ka mai kai mi le ngai le ka ki fa ka dis kom si a fa ngal pa wa le o lona time ka ko lango fa ka si le ka ko ngau ka se mai me ia io a uma e ale o uma ngai ia sau se si ka ka fo fa ile nga mo ka ko wala i malo io a uma e foi o le finga ngalo ai ala ye se musu nga e koe fa au pea ia ora ele me la tato tato tu matai pe mo ila se yuka mo ia esa manga ia nga manga ia wala nga afa pea o ka ko afa masanga le ngei o le sili ku le lo se si anga apalai ka ko orma fa e si la sa wa apalai fa ngo fa se me sili ku lo me fa afa masanga ka ko orga na ya ole tu ala lo na mo tato ma o ba ko ngi o le ko me ki ma fo o fe ko o le au ko me si o le au ko me ngi runga de YouTube ma ya le fa ba ya asiata o te ro se tia tele ya o te ya fa pe ora ele me la ka ora ele winga ole me wangi yo ka se ekia ele ya se ako ai ma se po ia mai ele ia masis ai a o ia ile nei va no ile nei taimi e nga duele ta mari i si nei ya ta mai pa nga no bo fa ia ma fa aururunga ore kako ko nga mar kako ioenga kako lango fa ka si i me ele ki ka mai isa ele mo mai belengi ka mai isa mio ya ngwa ke lo il ka mai kamilia o si dia ku la po amar kele o kilo yo mo mo i ka mai kamilia ngai lo ka mai fa si kilo ya nga mo kami ako kami ako ku le pa malongo fa ko so ke la longa fa po uma ya se uma ka ko fa so nga fa ile ka ko fa ngumela kero e si dia ku la fa ingo o kilo ya nga mo mai ka mai fa si kami ya so fie ngai lo kami ako o ya o pa i kom sing yo ia pe o kele foi makupe o mo mai ta tor ba loga foi mai
Ya tato isi fa o tato proclame ne ngala fifi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. No! Peio, uma que esposa. Salve, Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat proclame dia ko viri mai. Boleh juga mah. Si masih nak cakap Malaysia cakap. Oh. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala no ke wo umra nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, boleh. Fa'awa mesti na mesi, makasih na mesi boleh mahal. E fa ro le mai o se wakari. Ele ni me fa va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fa. Le la ko pe ko munguli am kat po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacific Food. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okey. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fa ku so maka mai show de fa la ko fa la u do. Iya ma fa la ke le fa ngole unga ngal Pacific Food mal la ku ka fa va. Six. Stay lo. Ah, Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O whaafaingo fia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo wha o ngā inai le taha lofa voucher. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalimali wa tama whanau sa moa i tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whaia wha afso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu lea i lo tau mauta, tātou te tala noa mo se tau wha maa avenga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Wha afso o tai nei loa matangi a mosa, i le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu wina i mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po designs, e atangi ai lo lato suifua mātanga o fie, ma le au lelei. Whaafso tailoa le olua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Toe whaatalo whatu i le taliu mai o le proklame i malolonga masade o le fiafi i la ua tātonu le tula e hono. Ia, pe o whea tu tāle ono na join mai la ia leo le tu sala. Ia hana wa Aishmet.
Ia, mo le tātou Media Watch mai le la fo i tausanga, ia, o le urua i teimi fo i le nei o le nei tausanga. Ia, le lau maua mātou whiloa inga. Ia, whaatalo whātu, Happy New Year, mrui tausanga fau hana, ia, au ia o le ua tātou la matua te isi le tausanga. Yeah, and welcome back. You know, all the tattoo, te ia e bese fu o tūlanga tattoo Media Watch. Ma lole, so fu manuia. So fu manuia asiata malea taua. Happy New Year, everyone. Back on the show again for Media Watch. Very excited for this year, but I hope you've all been having a great start. And we've been having a good time here at the office. I've been doing a lot of reflection over the Christmas period and New Year's period to prepare for our shows, but all is well. Thank you for having me on the show, asiata lea taua. Yeah, malo, good to have you back. Yeah, mai Sofia Fia. Mai vai tau Krisi Masima le tau sanga fausa e malanga. Pisa kau malanga isala e lupo. I wish. I think I'll need to start a GoFundMe if I was to go to Israel. But Christmas was very good. To be honest, I just rested a lot. This year was very fast for our team. We did so much. And I like to end the year off with rest and spent a lot of time with my family, spent a lot of time prioritizing what I'm going to focus on this year, which is really slowing down, resting in silence, and focusing on my health, my well-being. New year, same me, same goals, not many changes. The only change I'm making is slowing down and being intentional and focused on our works. But yeah, it's been good. Good plan. Had a lot of food. I had too much food. Ole lai tu tusalua before ringa mai tu tusalua o lua i mele o le health. Le foina le ataua ia le so mo proklame fa mai o langa focus ma ko look after on the health. O lua tau mama. O le fisiri tu sao o lua tau mama I foi lele, are you guys feeling sick already, or you you know what detected illness somehow, because now you seems like you're focusing on your health. Mo I've learned e ke mai no le pega fisiciame. O ku kilo fo ngai wo ya ni so ai ngo ngase o ba ko so le kwale fa ko sime. So wo faila ma sini fa mo ngo ka sangi ile ka foi focus inga ia o ni o mai. Mo ya kire mai. A ke mo ya kiri nga o ni o mai. Ai mai le ko ka me mo ya kire mai. Ai ai hana wa e tau io. How's the health now? I'm not Mai. Maybe sometimes in the head. No, just kidding. I think the last 3 to 5 years, like I said before, it's been very fast. I've been focused on work, on building our company, our shows and whatnot. But I've realized that we can have all these things, but the only one thing that you're gifted from God is your health and your body. And if those two things are not in place, what's the point of having all these big things? So that's the reason why I decided to focus on, I want a strong foundation, which is your vessel, your body, so that we can focus on growing. Manaya tele. Manaya what? Manaya, you know, there's nothing that I would disagree with. If the feeling is that you need to stay healthy, then by all means continue doing that. Kilo so so ka pokala. Kwang ni varu. Karo. Melanku. Iya. Ngolonga. Ele melhor mai. O ka fa la resolution ka sange. O kele mga yo mai. Inga yung pulo pokala. Manaya. Awa ule mai, awa ke mai lo, fa ra so ngo sawo. Ngai ke sawa ko Iya. Kusa le wa fai mai ya. Kusa le fai mai ka ngal. Iya. O ya le fero lu. Awa nge ko mai. Inga ele le pokala ma sia. Fa mata ele ona o symptoms ole being old. Never. Never crossed my mind. What is old? What is old? O go fo nge mo fo mo fa la. We la invention e mo fa la ave Elon Musk.
Ia. O ke mga wale se masingi voi lele. E ke sau kuselo was whangau. Ia, kusia ia la ngā luenga. Po ame masenga whai pe li mawhisiri. Ngā le ke kūlunga le masingi. O ngā puelero wakan masingi. Ka umelero masingi. A whapela o kausanga ngā le rua se furu. A fit in masingi, a sa masingi whamai. Mai le lon masingi o kausanga. Ngā masingi. E ke rua se furu you look 50. E kusa ka mo masingi o kausanga. Ia fōringa o kausanga, ia wai fōringa kua. Na wai fōringa kua, Ia pepa ke rapi ku ke 50 FMI. You look 20. You 50 but you look 30. O lera ke you want for lele Elon Musk to create Ke such. maala ya Elon Musk. E create me for lele. Kau ke ngaso solo ya ka ka. Kau mai masingi nga. Mo ka ku masingi nga. Ia awa ola vai. Ola vai I lau suma. E I lau taltununga hana e ongo e ausia se lau kausanga o katwhara. Pera, a fia o kausanga lei, varus furu Ke mga se lau furu. He's gonna be like the time of Noah when they. Le yo e mana tua. O leo ke lo fayaku a mea pisese o lo ke fayaku. You will be logo winga. There is plus. There's 100 plus. There will be. It's e makwa mo kingo al merga. It is prophesied. E te tau fōina whapea mai masini a oe you are 60 but because there's too much makeup then now you look Nei lai ele wow makeup e lo le masini ele kauria la makeup e pura pa makeup ai pese masini reading ale inside outside reading a kolo kingo mo fōring okay o marang kai mai mas si pa anu sa Mana ia. ngal fengol masini o le ala sau tau va ile ya ilo tu honest iyo a ukure no masini tai pino ko sanga se mai ngal fa pe elan masini ele wo kuru ngol masini ti 55 Misa se va con masini E fa mormore vai a cuar masini de se con ya kwai se me ngane fa mormore o la vangi o ko vai masini de ko oh ka go what you got for us yeah ana go ero fo yesa mau healthy le wa le ka ko ka go yeme. Our first article for Media Watch of the year is 2 seasonal workers found dead at Bay of Plenty Orchid. So this is by Pacific Media Network. Police are investigating the deaths of 2 Ni Vanuatu seasonal workers whose bodies were found at a kiwi fruit orchid property on Old Coach Road in Pukehina, Bay of Plenty. The property is owned by Gilston Mains Limited, with company records listing Bruce and Gillian Cameron, Ricky James, and Andrew Hansmeyer as directors. Emergency services were called to the address about 3 p.m. on New Year's Day after a woman was found dead in one house on the property. Early the following morning, around 2:10 a.m., police discovered the body of a man in a different house at the same address. A 50-year-old foreign national has been arrested and appeared in the Tauranga District Court, charged with assault on a person in a family relationship in relation to the woman's death. He has been remanded in custody and has interim name suppression. The man's death is being treated as unexplained. The victims were confirmed as Ni Vanuatu recognized seasonal employer RSE workers from Tana Island, and their deaths have deeply affected the local Vanuatu community. Police are continuing inquiries and have asked anyone who visited the Old Roach Road property during the relevant time period to contact them. Looks like murder. Yes, well, so it's, yeah. No, it's under investigation. Interesting for you, wa lang ka ka Vanuatu ka file mueling ka foi
Ma ko ho ke la ko pa no to ko ke ale ngi. O ngā le ke makai mai ai. Ya ranga la tana le ka pure ka mai. Au fea. Ia le ale la nga le monga mu fo le mu ke mi mai le pe. Ia. E ke le ngau e tourist me fa penga. Ai po fe la ba po fe la ba. E le nga ka fo e baile ni nga ka Vanuatu. Ale e lo ma fo ki wa. Vai karuanga mai Vanuatu mengi o mengi o ngaru vai kai. Fo ka ai le wo lo langa ka mai pia. O ia o la totunu. Kai mo mo o ke le ka mas ka lo peng pia. Ai karula kai mi a ko le lima ka sanga le ngoi wa makarongo vai fo e ku ka penga mai sisno. Le wo mai ia. Le wo mai fo ia ku. O ngai le ngo vai wo wa makango ke ka ka vai wo lo peng pia I como kaulanga ma fo. A fa e u ka le e ala ka fa ku ve ke fo ko na me fa. So o la su the police are investigating the incident. A female and a male, different house. Yeah. Kai mo Christmas ya. Kai mo fifia. I hope they will be ava marosi ma. Yeah, o le foi mau ai le property assesi a se tangata o le mele te wa tau ilo ma fau le news le o le ko fa fo ilo ma fau le a tau le news fo ile maliu fo ile le tupu mai I fa peaka ko o se ngari fiki ia skali a le fa to a o to fa tau watu muri ani sori o ele ai ele ngari ira vanga ia lena o le tamale maliu fa fo le I fa fo mai o le fale o lai fiki ron ko rua e fa wo pe good friends foi lele ia mal tamai ta ile lena la tulona to o lua mua po olana ex ia ma fa o li mai matanga ta vale na fa tasi la u o le se foi I ko inga fa ko isi ko inga ia o matamada duala ia le walanga le na mai lunga le pese fa no nga mas fa mai senga ale fa finge le ko o sa o le li lenga tanga ta vale na pe fa si o tie fa lai nga ke ile o iso nga ma fa ile o ma fa fine fa pe o se afea lai ma fa waia o la toa fa nga wo you know lai ya benefit nga o ka fa ngo fianga mala tanga tele le ma fa ma fa pe fa pe ya ai atu fo ile si tu ya nga ole ku a si le fia me uma ma miskeli o dilo nga ko nga me alu bingo la ta fa metala o le pe tau simila ni to inga si tatu tu pela wala ngona e o le foto a saule news continuing the news just today si tatu tali pela ya o vai e ko ki ya ka u ani so le o mai fa tasi e mfa ngo me fa kasingi u ngari I RSE o te le ilo fo ya u se vai ma kai mi ngo ya u ia no wingala na le tati fa ya tua ya pe fa mata u ngari ila ua ia e pe le u ngari fo ya polale le tulango ya no winga to mosta to tonga ma develop le story le hana we'll have some more information on Media Watch in the coming episodes, but it's very sad. I mean, we already receive so many stories of bad, experiences in the RSE scheme, but we're hoping there's some improvements around there. Yeah, to tala le pe yeso na fa poponga ma se to tonga fa wa. La lisita to story. Our next story is by The Guardian. Deposed Maduro pleads not guilty after capture and shock U.S. attack on Venezuela. Global coverage has focused on the extraordinary spectacle of Venezuelan President Nicolas Maduro appearing in New York courtroom after being captured in a U.S. Special Forces raid ordered by Donald Trump. Maduro pleaded not guilty to narco-terrorism and drug charges, insisting he is still Venezuela's legitimate president and calling his arrest a military abduction. While headlines lingered on the surreal courtroom imagery, shackles, prison clothes, and the wider implications unfolded elsewhere, the UN Secretary Council met in an emergency session with multiple countries condemning
the US action as a breach of international law. Trump has justified the operation as part of a war on drugs, but also openly tied it to seizing control of Venezuela's oil, fueling accusation of neo-imperialism and fears of further US military interventions in the region. So lala pen fatu mai ona tu la ima te enai rea mo te enai e le fo I tai tai ya ni ona molianga ma tulanga fo I o territorio America o e te tauna fa sala o fai tau tu fo ina inisia justo singa mai a ma tau va va inga fo ilele a nga iluma to tele o ila tau ro tau mate mateli ungole me fa pe mai a fa maonia. If the court found him guilty of all this meia lea mori America, he could be facing the death penalty. I te tono America. Ia, lono winga o le tūlanga tonu le sa tupu ia I fo I Saddam Hussein. Le sa mai a fo I ona ia ma wha maonia tūlanga uma ia ma whai ele tu inga. Ia no ele fo ia America me wha pene. Ai hana o le fesiti. O lea wa nga o finga ngalo a media, Democrat, Republican, ia, o outsiders. A o wha leo mai ngi finga ngalo o tangata nu Venezuela. Yes. Have they spoken and what's the feeling within the people and the country of Venezuela themselves? That's a really good question because as we see, a majority of the media who are anti-US intervention, they've kind of framed this as illegal, a lack of authorization. They've also framed it as violation of sovereignty and international law. And then we have media who are more pro-conservative, pro-US intervention, who have cheered the capture of Maduro, framing it as a win for US security and a blow against authoritarianism. But the voices from the people, I got an article from Al Jazeera after Maduro's removal, Venezuelans grapple with hope and deep uncertainty. So, one testimony. Wilma Castro, who is a 26-year-old university student, described an emotional roller coaster. He said the news of Maduro's removal felt like the best gift I will ever receive. Imagine telling future generations how the dictator fell. However, within hours, this faded, and now he's worried about how he's going to get food, the risking prices, and of course, a lot of us are aware of the economic crisis happening in Venezuela. Another testimony from Edward Ocares, a 54-year-old human rights activist from southeastern Caracas, said he was woken by explosions and unfamiliar helicopters near the Fort Tuna barracks. Ocares, who spent nearly 5 months as a political prisoner, described a mixture of joy and fear as images of a blindfolded, handcuffed Maduro circulated online. It was fear mixed with joy, tremendous joy. It's hard to explain. So there are many Venezuelans who secretly celebrated Maduro's arrest. They toasting in hushed tones or sending audio message to family and friends, but they had to quickly delete it because these people are oppressed. And they did recently have a law that anyone who goes against the government will be seen as a traitor, and you could be faced with really high legal risks such as being arrested or threatened at your home. Rono ingala le atawa. Awa Paulo Melena tatou fia fa talitali tatia ia manatu malangono outsiders. America ia maisia kungu. Ai si tatou o ia fa longo po le ani langono tangata tonu ana le tunu. O le pe kele la fia ri. Kele la fia a me se la ko lo pole foi le I mela le ngamai. I le fonge kula fonge ka mai ho. Ya me fa pengi. So se kai mea ko me fa pengi ele fide musa ko le anga ele pole me fia. I think or kele ka fia la ngale wa leva nga rule ya Maduro foi le skanga ka dictator. Me se la ko se ko fa ke kala si republic country. So ya ke ola is a mixed feeling for le ikangaka. Le me ka wo ya ka ko la vai. Ele se invasion mele fa America. Mo le fa ko mga America ka le.
2020. 2020. Lenga nga mai le kupe mo pe sulu milionga. Lima. Sau Biden fa Oi, sau ia Biden fa lima. Sau Trump fa lima sulu. Ai sabe mo ni ke le kupe. Onga or maku ya or merka kalenga fai. Or mera le kongo kako. Ele ia mai Amerika e si kawa ya Venezuela. Nga mai e pu er ka kale. Mo le nga mia. Le lawa ave yo ai o ngisi mea I mo swa o me penga that's out of the equation right now. Malanga e kawa mo mo alve se kankale onga ko restore la ia le PC como Venezuela. If it happens if nge wa langa mengi sainga Malaysia nim ka pu swa o Iran. Ya kala langa o ile fa mo ko il swa o so teri le la ko I le fa la ko me kau me whapenga. But it's also a good strategy for le mo Trump. E mai il file mu. Awa ale swa o fai o. Ele si kau fu Amerika e o. File o come que o file mu. Ele pe vange a mo swa o. Pe mo ro swa o si kau ia ber kau la Ukraine la savadi fia lima kau sang. O ngor swa o. A kipira swa o. Mo va pe file mu ia kau la o ya Rusia mo Ukraine. Ole maliele na pe mana yo ole o tonga wale foi sa wilunga ia se tasi fo yo tamali sa mo o te lo fo ele tau amaia ia se si fo le ilunga por kala me sau ma fa pe mai I sona finanga no te ena o le wingo le tala le utato manino I mafua anga le te ena le ke e ai nisi o le Democrat America ia fata se ele mani sio atu nu le pe wa ele te langa le yangi me fai se lau pasenge le to ele ya se me ka ke fai pe fai e o foi I ngai o inga lo fata nu ma swinga lo tong fai so ngala au de mali to fata te inga sambo ke le afo ele o fia ia io ele fa pe foi le a me o me uma tatu te fai ai ele ka o fia se me a te tau ona fai ele tau fia le foi no vai tu la vai le vai ngale o le to au mai le ia le Fox News America le fa so longa mai o nga president wa o le tele out disagreement le to tonu within le porkiki America o fa pe mai o con kalesi o le ia manga o le fa ilo ya la to so it's all this it's the same old thing o the same old le nga kupu mar kai mi o Roosevelt nga kupu mar kai mi o Truman ia fa solo mai o ar kai mi o George Bush mar fa solo mai lava nga ia mission nga authorize lava ia ele pelesi kenge kusai o nga power fa ar constitution ma fa tu la fono ai mai si ona malo si anga fa chief of staff o ia le chief of staff nga le nga ke fa ia ko lo tu la nga fa pene la le winga o va petalang o le la o maninoa o mai sia ku mo fai mai se o ngau swau o le manga o swau it's all this and all that le la ka inga fu ma fofonga or kanga kalia o la na mo mia o va ai tu foi pela tu langa nan va tu I hanal fili po le angi la ngonga o Venezuela ia la fai pa ki si fia yes e si la le fia to telefo I la to ai e te tango e fai lau ratio le au fia ma au le fia e fua I welfare tangata a ko si la silange I kangaka ye pe pese le fia o nei tangata na ola polonga maola matitiva ai a ole aku hu ka kaunga le po se aku hu milion ngea o malanga o lai top le suwa hu manga me fa penga au tangata ye te e meia e ke kangaka mau mea o ma fa wela ia me foi le kupuia ka ko samo o tangata ye te le fast to tele na foi business nga e oi au kanga ka ia wa ala langa ma fia o mangu malo le fast o nei tangata na le ia wa u ia le faso le poke yeah well just to add on to that, nearly 8 million Venezuelans fled the country.
So that's one of the largest displacement crises. 8 million. Nearly 8 million, like 7.8 million have fled. More than the population of New Zealand. And it's one of the largest displacement crises in the world. So there's always this argument, right? Is the US intervening? Is it a good thing? Is it a bad thing? But long before the US sanctions were imposed, Venezuela was already experiencing very catastrophic economic collapse. Inflation peaked over 1.3 million%. So undercutting claims from some of these anti-US intervention media organization commented is that US sanctions were the primary cause of the crisis. And between 2013 and 2021, Venezuela's GDP contracted by roughly 75%. That's the steepest economic collapses recorded anywhere in modern history. So the result has been a widespread poverty, severe malnutrition, and chronic shortages of food and medicine. So there's also political repression involved that's intensified alongside the economic collapse. There was a poll that was conducted between October 22nd and the 28th of 2025. 64% of Venezuelans living abroad supported US military intervention. And remember that people are fleeing. So these are the people just outside of the neighboring countries of Venezuela. They said 64% supported the US military intervention, compared to 34% support among those still inside the country. But the reason why is that law. You know, that law, they're the fear. They're severely oppressed. If you go on TikTok, YouTube, and find videos of these military trucks running over people, it's easy to find. It's on the internet. But see, this gap is telling. Since the passing of that law, branding anyone who supports US, it's very real, and public opinion is shaped by the fear that they have with the Venezuelans inside. To also be fair, there are protests happening in Venezuela of people saying to bring our president back, and that's largely being shared by media who are anti-US intervention. Yeah, o te mi foi le pula tu wale media ile me lai ko ni me la ko wi la na fo ia ila tu bia ma tu la fa pena u yo le update le na so far ile vanga le tu le mai le tu sa le ya e mo ko fo le ele si se no Monduro ma Osama ma Hussein ile pui ko ka ia ro ngol me o so mo se me foi o me pare vengo ki kilo foi mo foi kauri vai o kala Trump fa pe e mo fai ngo mai ko fa foi e me suele kama ai nga konga yai yes o nga la lava le resources ma me suele ko fengoi a fa kala Trump fa pe mai e mo ko fa foi me suele ile kama ai nga male wa fe konga yai ai e ko payback lai swap longo winga ele fai fua yo ya la me konye o lai papel la fai ele ana fa o nga sa fa tu lo tala sa o ale be o so se ku ele fua kasi se o te longa anga le lei se te inga aleta ngata i Venezuela wa fa si uminga pere skenyo raka ana le lei o le si ngu le si ku ngu le kai pi tu pai Saudi Arabia United Emirates makua I well develop langa fo yo lai longa ka mau ai ngai punga ele ai ona e pu le ai tangata e mana ona o la tou la vai matangata e fia yai ma me pe langa e mau mea le ma mau oloa ai ma ki va ma homeless e le au i fa so am tu lo le la o mana ia le na fo langa a le president of America se fai le fa msingo ngore le amron ko wa wa i fo iskanga kala e la i fo ia tau lungo la to hulu ona o tu langa I fo la au fa saina le o mai tono America peita o la ua fia America ua maua le main wa pe fo fa tionga nisi tau no la au mai de si va en or kai au le leadinga le Medicaid e Venezuela ma so and so Famalitalia le tangata foi le Secretary of State America. Le o mato mo the main man. E o isiro ka mai. Le o ka la koren ka pisai.
le o ka ko mo ore uro kala ko o siro la ka mai ka au ma pa ur kala ko ia e vai ko au sa vai mala to ia mai ku fa wa e Venezuela o lai sui place king o lai take over kemi pa wa kala Trump foi fa le malo a le foi fa e si dia ko me o ia e si dia ko o ia ai it's funny for le wala nga le foi ma wa ku i o foi ka pe vai foi nge o wa ku la ku e hen crack foi le ke el mero foi Trump e o me fa human rights nga a wa ku I think la foi ka to no ke mo Western Peters ese le ku le mai o la mai foi la ku si ku e ka wa ye se invasion le me foi Trump o se ingor ka nga ka nga ia makela ngo kasi ai se fe ia okay se vena ana any asia sita to vai That's our news for today. mana ia I like na mai tato news around the world ka ko fa ko masa mo wa ko Have a break now and then. ia mori fa malo tau tila tu malo longa ngai ma ko malo fa lo lisita tu malo sa fa pe mai al tatu wa malo longa pa fa tele any final words ali to mo le media watch yeah congratulations ma fa kai mo le ka ko mai nga fa pe ke le ka fa kai mai ma fa malo mai longa longa hana so keep it up. Thank you. Thank you. Na mori fa malo fa taita penanga afali tu laiono tato wo malo longa a foi mai fa filo ile si peia se kama manturo le so mai oi le si kama rore la so mai se peia se kama manturo mau ya como me kama e me chama manturo ya le te tor malo longa foi mai ka ko fa kara ngoma turo ngor ka ko wa por kalame e de vanga o le aviafi a we ke ese wala nga e ke misia ilo maturo le la fa kara mo maturo fa sa mo ka tor marolonga O le Os Pacific Funerals na whaawai ina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu sa mua mal Pasifika o whaawai ina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sutau sanga o lana tautua whaamama a venga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo ile i loa il tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se a eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a ele o so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo fale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Taimara wati lea ua te ala itichi le afa o leo noina ua mai ale tātou Media Watch. Male tamaita ipo le tūsala o le tātou Blue TV, ia male tauta iae, ia hana wa Aishmet. Ia, tasire nā tātou sponsor lea ua welcome on board le amatanga o le nei tūsanga. Meska paki o le tātou Os Pacific Funerals. Ia po le tātou whale maliu i au se tālia. Sini au se talia. Whaafkaila le wei tatou wharimaliu au kilani. Ia, ma le tatou wharimaliu i sini au se talia. E tautua. Ia, e le toi nāma le laina, ia le unanga le tabali, le fionga, ia vui masina mua, ia po le fionga ia tia. Fionga fo le tole foa, po le fionga le whaasina. Ia ma le whalitue a Naomi, ia mo auto uma. Ia, i sini au se talia, ia e le tautoe whaafuruina lea tautua ma lea au unanga. Vala au, ia tātou numera
le ua tu ina tu ilunga fa tai le fionga le polisili o le tato o unanga o le fale maliu i sini Australia ia ona o le naunga ina ia tato ngā lue fa tasi fo ia ile dei tu sanga wa amataria ia ela i fa sala launga fia fa hilo atu o le uma tu to fa tasi mo le taimiro na tolu ina ua mai a mai ilo na fa masino Afilo ai ya le tamakuka la wiloa mai mele pone au Italia. Le fionga ya fa ofonu Eli Panapa mai le Jevik Island Taste in Melbourne, Australia. Ia po olona suafa ua la wiloa ai le totele e a mata mai fa nau pepe me se ia o la vai se ua toititia umar soifua o Mr. Falai i longo le tatou proklama le atu. Malo se fo manuia, malo le malanga manuia, welcome back. I Aotearoa. Pe ar ka maua, kau mu mai ngai pea. Kau mu se me ar ka mau. Ya, malo se fo manuia. Fao fo ia po lau suga Mr. Falai. Ya, fataro fatu i lau tofa asiata le vai malai ne vai ngala fiafi, awan fatau tainga le tatou po kalama. Me se foi le sunga le ataua fai ona va lua ne fia wale fa foi no tanto po kalama ia fatalo fo fa fai lo foi pa ia man malo so tanto watu no mai mo fa fong mai foi ne fia tu se man tanto po kalama ia ngata foi le fatalo foi feo yo tala le yo no manu ia wa tanto fai vo lo tanto fe ngai ne vai tai me se la matai no ne tau sang ya, malo so ifo mau malang ya mai. Lusungan ni vai ngala fiafi. Malo, favtai. Le sau sila. Wai le levanga a o to a me o kilani ona o le sosi male a o le ya. Poko ko au kai ku iske. Ahora que kuria la saunga po le po ka mo se o le wa wingo nga saunga ke saunga i Godfather. Era ngo fa ku ala so le nga fa il papa ki u kan mo. Ke ngo ma ki nga nga bo vui ba ngo o client sa ka ka. Ai ni mo. Ya. Ai ku ko ro ia la ku. Ni mo. Ai a ba o mo vui fa. Mali le wo le se ka ko papa ki ko fo me la fo lu. Ke ba ki lo so fo fe Mr. Fly. So le con kula o ai sa ka vale pero sa ku ni voi fa pe voi ni o i esa o ila uo me pongi e mera uo me pongi ya era u fa sa o le ia o le so le mere ia anga fa pe fe wa Yesu ke wisi ma o lua e va vere anga Yesu ke wisi ya o Ane mele e fa fo mai after 3 hours. Ai sa pior sa wore o ka fa pe so le pose por kuñe ma o li por ya. Se ka ba ko la ba fio. So le ala ma ke ka vele le mo ba le la ba ka mo le se. Ai mai vai na ka ngo sa o ni ya ka fo le pe pingi fai A1 Ia AI. So ni ore one na di ore vare de kau. Ore one ni ngai kasia fang po mo fe vai mani. Ne yo lengo fa longo mai po kalama. Fa longo ma ngai yo pe yo se vai ngasili de maka ore ngo fa longo mai yo so fo malo lo inga. Mela nga le kau se ai ka fa. Ore kemi nga ngo ye yo le lua fa. Ia. Ke minge lua fe lua o pela le fa pe ayungi o waka fa nga le ya e por ai e por le yo me mo ia ngo fia la ke fa longo mai fa mai longo so fo mano lo inga e o langa e nga ka sanga ngi ya afta langa so fo mano lo inga ia sa fo i hana ia le me ale so fo mano lo inga ya ke de lo sunga sia ka do fionga sia ka po le me de e ke e mai e o masing o fa longo me ka lango masing o ke le fia ku ro se masing o yo le te fisiringia la o la le ye yo le tu sanga ia mafai ona o fa mangalo atu ye o fa ia umola to fili penka yo nga me so
Ia o le aim, la langa ngare ka o le aim. O le aim, oh yeah, sorry. Ele se sure. Mai vai fa fingere como ele vai ngala tu sure. Leila ele se tu sure ale aim mangwala ngole a tu sor belna le te tau tilo ya ubia. O le tūlanga fo le o le fia maua o fiti. Ma faise makole leima. Ai ele le wingola ukala, ai le fai ai la me fo le a fai ai ngi me ka ka usa ili la mi o kong. Le ia fai ar me nga. Ia. Ai o ke fia fusi nga yo. Io e. Ya o yengi fiti. Ola uia lea e mo ngi ka usanga. O soi fua mano loinga, mai o mawar fia. O kele o koe manga o ke ngalue kele. O manga o soi fua mano loinga, ma ia mawar o fia. Oi, kele mau koe ngalue kele. Ia. Koe maka e whangia polo. Pei per mene o mau venga mo work smart, e pore ai ka nganga mea. Le tūranga foi le la whaatele o taimi te aru le whale te moe le iai. Whakore wale moa mai o taimi e te Kusala a kele o kakaimi ka ke mafu kai lo ko ruma nak fangau. Masiasi ngai ainga. Ala, fai lau ofa ngā ruenga. Te fai a ngā ruenga mo oe ma. Malo, fai la maka ngā skai pa Trump. E ia tai ala le na sau noa ia ioe. O le swing or ka maloa sui ai. Ioe. Ia, ele anan ofa tu fa vetai walanga ia ile si tangata fo ile e mawhai ona pai i tūlanga o le exercise. Pai e mai. Se kau o musai mai e o le. Se kau vale mu ma. Se kau. O ke ro me ro vai o kam. O ko ma sa war me ro. Ele ro por mera nga e fa pe ko falo pai mai. Ai le meta o le pai exercise. E mana meta o le pai ia mai. Le te sa ngoi. E mana meta o le pai stress. Atu. O le aku. Ai se sira o ka malo le rua feru fa. O ko ingo Mr. Farai le rua feru fa. E le fa kere le akale le ai. O mea rio. Ai wa sila la rua fa rua lima rua ono. Ai si sila la ko inga masianga man. Lai o le ai kasi ka ngope o rua e o fa fora kai le ka ko o rua feru ono. Ai vai. Ora sa vai, wa sui de mana me. I sau si da sila pe ai e se. O ki kire ku sa wa e langa o se se ko ro le wo ye. Ka pa pe o le. Ia, le mana mai. Ia, le ku so le fokai ai o ngi yaka. Ia, ku so ka ke li fika u ye. Ia, o le ala o e si sui le. Ku so wo le on ko ro. Ia kai ka vai fo le ia le ila. Se mi sai foro ila ka ko waka. Nasa ka ko. Pe fori ka ke ka ke ko e fa. Ai o le ka u a pe se lu I foi le mo ka ko va le fa ko aka ko sa va ia ka usanga. Ele o I fa pe na le swing o ngi ka ko manga mea per a le look after ingo ro so I fo ma lo. Wa le mo fa lo ma ya ya ka fa me ya ko wa le fiema. Ele fiema se ngasi. O nga se ngasi. Ia o le ai ma se me fa ko fai. O le ala foi linga ko vai mai o mau pero ka malo sia. O ngor ke leo swinga fa no inga so I fo malo lo. O le ngase le tasine ia le au kango ka kala ku sia u secret I me to mai fa ale so I fo malo loina. Tasile vai ngata u mestasio bo fo mai fa mai. A fa pe e sauda ka ngaka ai kelinga mai le u. Ki ngale u. Stress. A fa pe kelinga sau e ki ngā le tino e lua o le ai ia ma le kakao umin kakao le whaalo alo le kingo ia le whaalo alo le kingo ok ia ko e ke rua le mala mai me ngi a le ke rua whaaleanga kan o ne o te whai atu Lai a sau e fa pe funga ki ngao le upu.
e ke lea o le langa o le me ta o le nunumi o lo mafufa bo ova a e kango fangu ngumi ma fa pi wa pi me e ma musele o lo le ala e pe e ke e fa yama ki nga mai e ka u para lang yo le migraine na mai tau ri nei na mea nga sa ari ya ka stressful ke bem. fe le lo awe ai a fa to se a nga ka wa le fa i ai a fa la ya fa pe e otu la ngol kala la fo mai ai a fa pe e otu a fa pe mai o le kingo ore ai le ka uma fa so na pu le ai nga la tino io a fa pe o ivi o le nga yo e ave nga mea fa fo nga le e fai mata yala o le nei tau sanga e ke ro fika la me e koru o ko ulu stress lo no inga au fi ai le fi ko rua le fi fa nga popoli atu vale ia over foi de fi wala so le fa pe nga over foi do fi Ko kasi me ke ka le la val moi. Ia nga. Mai se la me lo moi sopo. Moi sopo. Moi sopo la po. E foi nga moi sopo le. O ke vai a gui le lua kiro mai pifato a lua fa longo le nei tu ai nga mala mai vai I foring o uri e fa sanga mai I producing o le a Ona ka ma fa polo pulo so po nga po me mo so po ngol mo me a lua sisila tu nei a askama a foring mai over mo so po over mo o mo so po le ka u po se mo o le me o le mo sa vali po le ia wa le so po o le so por qua oi po le sisi nga pele mori o I oh ai ko mo e mori mori e me ka mo sa bat se ore mo sa vali e ke vai a kuala sa vali o le pele mori o I ia o la e mori o sa bat wa fa mo no wa fa kako yele ya Mr. pe ka ke fa kala sua ai ma ngai ya le ma ka upu ka kala ngo ai mo ama ka ka usa ya wan ma singa mo nge lua fe mo e kere nga o ya ka ko langa le pressure ki nga o king ai o se o nga le po ka ko sa vali po se fe au ka u ngi mo fa ka ko fa so ai ka ko wa ku mu awale masinga mo ni ka sa ole fa tai ole fa tau ale mana ya upuna mana ya yo upuna tau to mai e hana ilana forsanga foi I time media watch fa pe mai po ame kere ka ko ke mo ngi yolanga a le so fu marolo ya o fai ka foi la so ia ma le savaringa ya ai tasia le o fili o le soifua malolo ina o le tangata Samoa o le tau mafa o langa kausami e le fa pea e le anga le ai wai mo mi kingo le ai ne o le fo ma I le kuka wa o le falanginga ngar ka male lai o le fo ma I le kuka io ya doctor o sa Mr. Falaya ilanga ia o Dr. Cook Dr. Cook ane winga le te fai tuai ole itu le leila ole monita le lei va ai le leia o lautou sami ma ia le lei ma palengi ma kuranga fa penga ia lo winga la fa tai o le mai fo tuanga tama ale songa de kuka ia awa fo tato por kama foi kinga ma o nga alai so nga faia e ka ngo fa kasi fo mer exercise tau sami exercise ai le anga tau sami ya TV tau sami TV si mo muria ya oi doctor o la me fa ko ka usanga ba venga nga suia lo kingo mai la pole na ia lo kingo le moi la se me fa ko nga fa ka mo I ka I ka fa ngo mai ma ke le au fi fa e le fa ngo
Mangai whawhisiri le ia taua. Urunga. I le vaenga le peona e whawhisiri ai. O ue maua i le mai sa o maua ai. O le mai le masanino o maua i le whani liva. O tele tausanga sa umalanga i le fo mai ia. O le ake wheke la. O le ake wheke le whasa mo. Ia o le tausanga o mawai atu ia nga whamai fo mai a le mawhainga whaia unga yo inga le longo winga le hao au me o le suka koko mawalunga harata. Ia o le ala le ana meo fo mai popoto me fo mai lau i loa. O ia pe o tato va ai lungo social media ia ta o tonga matulanga whapea. Ia o le ala na sa o fidi ai whaisinga taunga ta. Ia ai olo ta vai lava soi fo maloro inga pe masa ngolo sunga. Au ka mai. Ia po le aro kanga ngau I me fai o le mfai fai. Wele fi fai kupe. Wele fi fai fale. Ia. Ko mea ngā whakari o ko. Ko ngā mea nā leo roko kia ma fau po ila asa o puli o ko o le fingi marak whangau. O se fai unga sili maka ua e ta tau na tātou whaia. A whapele lava le tūlanga tau se lengi me whapea. Exercise. Exercise tipili ai. Ia pele. Ngā le exercise ala mara tipili ai lau mea whai. Ia. Le se ka o konga. Ngā whai le ka o konga. Oh, ia. Pero tūlanga nai. Mo le tūlanga le le te fete. O no mo worse lo situation. O le anga. O mai le tūlanga. O te lo o iai po o le masinga ngi a ko ka usanga kan mo mo fa. Wakili o mame me vole ko ke vai e pe fu fa fiku aso ko vai a kwala on mai. Lo si fa fo. Fo malo ro ina te. Ma ni si ken me fa ko inga ka ko fo mai ale fi usta. Ai si ke le uska. I lo nga o ne ka i lo e po da. Ma lo fa vitai. O le toi fai fa mo i le weekend nei. Aso tai au e wodua aso le papaki. O tala ave o le fa mo le sa keita i le sunga ya Dr. Cook po Mr. Falai. E o mai le so le tala no ai sa ai. Tu langa fo ia e so mai le taua ma. E le va pe fo se tau ai o matou va ai o matou tofo. E me foi sa ngoi le tau le sima tu va tanu. Pe ia se me e se mai ai lau kuka. Ya langa o ma ko fu ia ku ora ku ko ke le fu au ku kale ya tau. Ya te lo na moli mawina. Ya o tu fo ile to meli mai ia na ita to fine. Ya so no fai ma sunga pali Marilyn Lavia. Fa mai fa fe kai wo ko mai fa lai. O le lau te ro loa. Po o le ale winga fa mai fa te wo to mai Mr. Falai. Po le mea o le fia mana o se I whiloa I Mr. Falai. Po a o ke roa ngā o le tau mawhitangalanga ua misia le vaenga le sosiole. Mo wha papakiu le ngai. Ia fo le vaenga ngā pela komiki fo ka mai kai pesi komiki fo ngai Samoa. Ngā lai maka le vaenga mai umar komiki ngā kaya. Pese mawhikanga ki ngā. Pese mawhikanga ki ngā. Lo ngā kua. La wanga ngai vai. Ia le tūlanga o le aso langona I lau malanga na e sa wai mua ma fa moe wa mai a lot of feedbacks a tangata e o foila I le barbecue ma le tūlanga I le mo mia ma le mo o foira o kilania mo I la tauia le fa fonga mai ia to mo le no ta ma le stona ai o le ala so langona I no west to foi me ni I New Zealand Faftai mo le fafsile sia ta neva ngale fiafi. Ia uia mai le fa mo sa fai mo ia e fiafi ama na ngona le nga faftai le. Awa pe ona e fetala ni fiafi. Ia ele kanga ele mi kama kanga ka kuka fulingi yo kila. Ngi ipsi. Arvi inga ia fo I le ali ona o le whaonga ina o le tangata ma le tale ni o fo I le ali. E ma whai ona whaatino ele au nanga. Pe ia ona o tuina atu I se taimu o sola. E le se au ngata te sau mamau ai e le se ta ua po o le me masangi lava. Ai o le vai ngā sili mata ua o lo tamalanga mamau mai. Ia ai umar fa moe o se tala tate fi fa longo ai
ia ole ala fo ile na ia inisio fuafuanga wale tau mu sa tu e fuafua e malanga ia olo o toi mana o mia fo I le vaenga fo ile afatino ina le sota e au ia mana sotona ia ole ala na mawasi ia va no toi malanga mai ai ele I toi a ele manto ngaluenga mol vai asfo wa o vai asfo ta amato toi fo I manto ona masa ni melpol ya la na toi fo I mai ne vai asu manduo le mawal time agua a olo te me toi amata I ole toi mawasi ava no fer wa fa ya me so le yo le tu wa o matamati ma lo fa tai la special le kaya la special le fa kaya mole pa kiu le wala pa fa mi ka ka farolo fa ma siru ma fi fa ku sa Mr Fly va ko ele fa lai of ya lai look for life mo mi kaya ngai ko inga mangai o ma ko ma ko for long back and say ya fa mo le look for lo mai also sisi o le vaenga le pe no fa fisiringi le sunga ia pe ia le moa ale te le mare mamoi se tu lo fa fonga anga tato watunu le wai nunga tato flyer tato menu le ia ele misi al tato moa man tato mamo e wa pe o kamanga o fa kasi mo sosi le for kamanga pe e fonga re o fa tasi sosi le ia mare moa man mamoi ngai ma lo fa tai ia ole ke lolo tau sanga le ole matua pisia ai ele tulanga seu ainga male falo telina ole pisinisi o yeni fofuanga au iluma ai mesi o neia vanoa emfai ai eni hinisi o lo fia fai ni fa moi moi ona fisota ia tu lau sunga ia e te malanga mai ai o afo ini tutunga ai pe ma fai fo ina fai le nantu ai nga wale mai mo mai le to tele le tau mate tele nisi o reunions tele nisi o fa mo mo ya au le la mo o mai ngi pe manga ele au mai fa o Mr Falai si fai ka ko se ko fo la pe ko sa mal fa mkala ngale au mai sia tamali ato e te tala le no ina va nga ai o le tolo au le fo ise va ve e mo fai on fa so ta e tuai fa ta sia ta ia termine yo lo fai lava nisi o fe utanga ina manisi o vaenga sa fa pe ona melia tu matu tana noa o lo so ta ilava tu langa pe o fe utanga ingai nisi o fa moi moi i fo inisi o rione o mana so ta e fo inisi o pe ya no fa tu le tato fa tano nanga mo ma fai ona e te tala ina fai to mo e ma fai ona e te tala ina fai to lo no fa pena fo fai to no to ona o le wo fai na e tala ina fai to no no ai le ma fai ona e tala ina fai to mo ele ma fai ona e au si fai to no to io le fo inisi fa mo nga malanga pe yo na o mi mai fo inisi fo yo atunu io le fa mo ne tau sang ile fa tatianga to le por kalamba ne tau sanga to e fai asina pisi fai sina pisi ona o vala aulia manisi o fa mo nga fa fundraising anisi o vaenga ia le o mai tau ina o inisi o vala aulia mai Amerika ia o pe o nisina o vaenga ta o manisi o fuanga ia mese fo ia ya tu no fo yo mato no fo ma wai e fo ia nei fo fuanga i lunga i Brisbane ia o Sydney Australia se taimi o le fa ilo atu aso ma taimi mo tato fa moi moi ia o le talile tu sai mal fa fsili ne va ngala fiafi lo fa tai fa titele Mr Falai ia po lo fionga fa no ia no le swafa wa wala wi lo ai ia lau sofo ya mi se fo yo le tulanga ile au nanga la le umile la tatu mafutai fo le weekend wala nga o le to va ya so muri le ko malo pisi lo ya nanga ruenga fa taila fa to ile wo kangwa ko ya ami ko ya mai ya Mr Falai e de fengo fiele mai ngol ko malo la nga south business class iyo ale wo to au mai nei se ito e fa to fo langa ya tanga tana fa ale ele fa pe se le fie le anga fo ngale tama fo e foi la se optina ya big mama love the fau tele ya fa mai se ka se de o mali lo loko wo fia ya wa o ma por ese isi no mai wa ta fa malulu ye wole se me ya le lana to e va ye wi le finga ka
ia ai boto e mai ia na o ena sau pe o ina lua malanga mai fa o mai tatu tanonga lo sunga Mr Cook o ia Dr Cook o upe au sau tonu ofisa nei o te sau ta pena ma o sau ni onga e ofisili le ofisili ni ia o le ia ta o masiata ele ongi fesili ka mofi ongi fesili sili ia kunga ka ia le fa muri fesili sa o vanga le fesili expensive fesili o mali ia le ka fo sila le ia kwa mali ia ka o langa ba mai masi o ko ale fo mengi fesili fa pe kali ole kami ale atu ma au mai lo to lua fa ipoipo so que fa mai lo kasi lenga lo mai ia nga wa ai sau aska ia fa mai ronga nis io ia fa mai po Ryan ia lang fa mai pe songa anti wo fa ku le lo uma po ala se do va ai ku la wa kala nga fusia o ya no pipi ia mo tal fitu ai te fia fina ngalo te to foile to mo fainga ia male a o le tumalo ta o le tasi anga ile valu le pole so tayao address 3 Winsford Street Marewa ai e pisi kele la kayao tato filo ile tayao la so tonai mai le iva ile tayao anga ile tolu le au e on time on time pe lima le kasi wa baka fa ka ya tato filo ile so tayao ya le te ua le to mo se si tato wa vanoa fo ile le wala ngale o mato tu mudi ia sau no fai ua faofo ya be se fo le fo te usanga wa tasile sponsor tato wa por kala me le te ya fa ta ya tu asiata me se fo ile ya ta wa le wa me ino tato por kala me ya fiafi e la ngona fiafi mane nga fa ta yo no le ya vano fa agro le fa yo no ma wa te ni uma mfayon tato mafuta mfayon na tato felo ni vai ngona fiafi ia por tato fa moi le asota ya o ile asfaraile ia o mampa anga me se tato a inga nei au kila ni usila ia o te lo le tato felo inga muri vo ile mo le amatai no ne tau sanga onna o le masina fo o vai aso fo o ato ya e mato nga benga ia su mai le ore mafua ngana mafua no fa le nai tayao mai le tasi se pa ile tu la van ia ole so to nai ia mai le tu la iva le tayao se pa ia le tu la tolu ile afia la so tayao ia fa ngai na ne ia vano silin mataua le nga faftai asiata miso le ya tawo mai se tato taya e mane blue wave ia ona oni faitoto a taua ia mfeona tala moi matou ia me se fa lau tele no matou au nanga me so tala ni mfeona fo i me le ia te matou ne i mfeona fa lau tele so ni ainga community me se fo yo e ka le sia ni so lato fa moi moi ia vera o le fa tawa ma le sui fo yo le tina le ainga man fa nau ia mo dia tu fa man yang ai tato pokala manei asiata male ya tawa me se tato producer ia me se fo le pulio le blue wave ia faiona fa manu ya tu fo le tato sa valinga ne tau sama ina faiona ia ile ngan le yo le li pokala man fo fanga uma na fata tia ne tau sama tato company ia fa manu ya male ni yo se tala le ne va ngala fiafi manu ya tele ne fiafi mona fo fanga toi ia lia taua sau rong faiu o fifio le la mo le mo fa ka se fo le ku kaya au e fainga au kaya e ko au le skola ya ka ko ka fa fo me va yo que no for ka ku kaya esa we faiu esa we faiu de fiafica vai foi ko no for lo la ko ka e lo foi tanto ia e le tulanga tau te filo ai fo i male uso malanga mai sa moa ia li o la vea fa tau malama ia mai kasi da le ka ko kama ku ka foi ka io am kwa ku ka ta sile ta tu kama ku ka le to fari o fa tau malama na so te
ia se u sa idi pe avangoa au pepese la fionga ton mana ve malanga au pepese e pe pesi di sa nga ko manga ve ai ku ya nga kenge pese nga ko pese ya wala sa tayao tauru ko tau ya le vanga o le ve fafte le lava maftanga rungo tato proclame wo mapa anga ta mama tina ma tutua po fea lava o le fo ile taimi o le nei mai ngo le fiafi vai luanga le po mo le va veao po le tai au fo ile tunu oro e mai mo mai ai fafte ya tu fafte tele men wi ala fa so ngo le fef mo fo ma lo longa mo o to ya tunu o fasifo lo ya tato wa fta pa fo i pe mo ngano le ele so taiao au mai au vatu longo atu ia tu langa fo le tato wa fa moi le so taiao ai mo ele ki o kilangi ia po i sumai lango ia le fa moi fo i taiao ma le stona ia ole sunga Mr. Falai ia matato we vai la vai o le so taiao ai mo le fiafi ato fa so i fua ma ia manuia